Langtakar ming surum ganalon FM kumit minatin sa pilawara ya kumembiri na ko Africa bla ile kam ganalon FM makombandela kunjana Africa zonga ko kensisa ming surumelo ko to ba pemshana ngona ko lo eka hlekanelo imsumbulo kuna motla msumbulo kwa kahle siku ileria rabo kumentlan ramwetile khota bshika ho siku leria raku bangwani sindlile namuhla ona sibona mani kuna pensa kuyiwa hala na hala laba uniform yo basa na vona na va vona va ka va hinda va ya hala lani nga kona masingita mall i mhaka ya leyi kambe hambiswiritano mingisero ma hikwaro nga yingisela xitichi xuriko a ku amukela nongona ku Afrika wa vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa hi famba swi nga ku fika le ka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu timhaka ti tele mindzuku swi ta va swi kha swi tiyisisa 50 wa malembe endzhaku ka loko vantshwa va malembe ndzhaku hi lembe ra 1976 va teke xiboho xa ku va hoxa xandla ka ku lwisana na yin'wana ya milawu leyi a yi tisiwa hi mfumo wa xihlawuhlawu yin'wana ya milawu ya koho a yi katsa ku va ku kha ku ta fanele ku dyondziwa hi ririmi ra xibunu ka tidyondzo hi ndlela yoleyo se swoleswo swi hetelela swi endla leswaku ku va na ku kombisa ku vilela khombo ra kona ri hetelela ri koxana vutomi hikokwalaho ka ku kombisa ku vilela kokoloko seke loko hi kha hi vulavula hi kutani hi kha hi langutele n'hweti yaleya hi ri ka n'hweti yaleya vantshwa mindzuku ka ku tlangeriwa siku leri eka tindhawu to hambanahambana ku langutiwe timhaka ta leswaku loko ku ri na timhaka leti ti khumbaka vantshwa hi lembe ra 1976 a va teke goza a va zangi va rhumiwa hi munhu a va nga zangi va va xirho xa vandla ro karhi a ko va vantshwa lava nga teka xiboho xa ku leswi hi nge hi swi koti se xivutiso ku ta va ku loko hi fananisa na vantshwa va malembe lawa hi nga ka wo sweswi va nga na mintlhontlho yin'wana ya mintlhontlho leyi va nga na yona yi katsaka ku pfumaleka ka mintirho xana va le ku tekeni goza rihi ku antswisa xiyimo xolexo i timhaka leti ni lavaka ku va hi bula hi toho eka nhlekani lowu loko swi famba ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa koho hi ta fanele hi ku bula na va ndzawulo ya maphorisa va hi nyika xifaniso xa ku kahlekahle vantshwa i ntiyisuke ku vo tala va vo vele ku heleleni a tijele kasi hi ta tlhela hi vulavula nakambe na mutivi wa tipolitiki ku kahlekahle ku nga va ku endleke yini hi vantshwa lava va nga koho sweswiwani hi ku loko ku tlangeriwa ro sungula ku tlangeriwe kahle ku twananiwa ku ta fambisiwa leswi ku tlangeriwa siku ra vantshwa se masiku lama onge ti ko va ku hundzisa xiyenge a ku vi na mihandzu leyi ku tlangela loko ku tswalaka yoho hi ku ya hi leswi van'wana va vulaka swoho hi ndlela leyo se ta va kha hi bula na brigadier Hlulani Mashava va hi nyika xifaniso xa hi laha maphorisa va nge le ku tirheni ha koho loko swi ta ka timhaka ta vantshwa na koho milandzu leyi vantshwa va nge le ku heleleni ka yona ku nga va ku ri yihi leyi hetelelaka yi va onhela vumundzuku mutivi wa tipolitiki muhleri wa tipolitiki Good Enough Mashego hi ta bula na yena hi 10 timinete ku bile awara ya 13 hi va vutisa ku loko se xiyimo xi titano ngopfungopfu ri kha hi languteka timhaka ta tipolitiki leti ti nga koho vantshwa va hina va yi va ya tshama le amfungweke kumbe ve le ku hoxeni xandla ku tisa ku hambana eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga se Afrika wa vulavula mingisero munghana Lona FM hi ta sungula hi timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na tona mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 ivi hi twa ku xana hungu leri mi nga eka rona mi lavaka ku va mi ri landzelerisa ku nga va ku ri eka nhlekani lowu hi tlhandla kambirhi hi ta kota ku va hi twa ku xana tanihi vantshwa mi langutela ku fanele ku endleka yini loko mi kha mi tlangela 50 ya malembe endzhaku loko van'wana vantshwa va teke xiboho xa ku lwisana kumbe va teka xiboho xa ku lava ku vona ku timhaka ta xihlawuhlawu na xo xi nga yi xi kulela xi fika na le xikolweni ka tidyondzo loko na ha rindzele ku teka riqingho na swi twa ku na munhu la layinini la ni nga se bula hi yena i mani languta ku mavandla yo tala yi le ku tiseni va yimela ku langwa tanihi vakhanselara eka tindhawu na miganga ya ku hambanahambana leswi ni nga swi lemuka i ku vanhu vo tala lava mi kumaka ku va tirhile mitirho ya vona se va pensionini kumbe va lava ku ya pensionini va lava ku tsutsumela ka ku va makhanselara a ni swi tivi ku swi susumeta hi yini swoleswo ku
vanhu lava va nga tirha van'wani va tirhile va ze va kumbexana loko ri thicara va ku fana na mina tirhizi teka xiboho xa ku wa tshika thicara kumbe tirhizi ya fike va nhloko ya xikolo sweswo swa ku taniya kambe ma lava ku ta tlhe mi vuya futhi mi ta va makhanselara i mhaka yini hikokwalaho ka yini nga nghenisiwi vantshwa lava nga ta kota ku vulavula va tisa matimba yantshwa ntsundzuka wun'wana ka kombisa ku loko mo languta vanhu vo fana na meyara laha ku nghenaku wa Zanini wa ha ri muntshwa i tikomba ka gingirika meyara laha ku nghenaku wa Vhembe wa ha ri wuntshwa i tikomba ka gingirika swi swa muxaka lowo ke a hi lavi swona na ku nghenisa vantshwa hi wisa hina vakhalabya hi yimelanyana tlhelo hina hi onhini tiko leri ri za ri fika la ri nga koho a hi nyikeni vantshwa karhi ke hikuva voho se va fambisaka kumbexani vo va nga hetelela va ta na xitshunxo ka mhaka leyi nga ka yona se timhaka tin'wana leti kumbexani hi nga ta va hi kha hi ti languta hi ta twa na n'wina ku mi angula mi ku yini hi ndlela yoleyo kasi yin'wani mhaka hi yaleya ya ku a ni kha ni languta ka switarata swa le ka social media ni vona executive mayor wa Vhembe va yika manghena purasini se va kuma vamhani van'wana va ri ku keni mati kwalaya swisa swa ku taniya ivi va ku haya ka Ndavezitha a ni tivi ka Ndavezitha a va ya kwihi kambe ka manghena purasini a ku weli ka Matshila i purasi ri ngo ri tiyimela hi roxe leswi vulaka ku loko mo lava ku ta vulavula na vaaki va le ka manghena mi ya ka vanhu lava ka manghena ni ta ringeta ku va lava va kulukumba lava ni twa ku i mani loyi hi nga mi nyikaku vito ra yena kumbe hina va ka Xingiritani hi ku purasi leriya i ra vanhu va ka manghena na va ka Xingiritani lava nga ri xava ku ka ku xava Xingiritani na manghena ma swi vona se a swi koteki ku swi swo khumba purasi ra ka manghena swi nga swi ya sumiwa ka Matshila a swi koteki kambe i yin'wana nhlokomhaka ya siku rin'wana yaleyo 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka na vaxumi laha Giyani ni tsakela ku ta hi tlhelo rin'wana namuntlha leri ni nga ri vona ni nga ri tokota ni famba ntileni wa rona sivara wa mina hileswaku ni na mafalo ya ku swi hundzisa leswaku loko ku ya hela lembe ni nga yini ya nghena ka lembe leriya ni nge i 2027 ni nga vulangi swona leswi ni lava ku swi vulaka na swona ni tlhela ni titova ku na mina ni ve muhoxi wa xandlake ni lava ku vulavula hi leswi kumbe mi nga se swi vulavula ku ndlela ku ri nga mi kavanye ni pfumelele ni sungula ni hundza laha hi ta vuya hi ve hi swi twa kan'we ku mi angula mi ku yini nhlekani banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela yana ni mahlweni mingisirome nkulukumba Mandela va nga siya va vulavule marito yan'wana ya nkoka swinene va ku loko i lava ku twiwa hi vanhu kusuka hansi kumbe hi ku hambana ka timheho ta mune ta misava vulavula ririmi leri a ri twaku munhu yeloye loko i nga byi tivi siwana i nge swi tivi ku vulavula hi byo hi ku a wu byi tokotangi leswi ni la ku vulaka swona i ku mina ni nyenya vusiwana hi ku ni byi kandziyile hi mikondzo ya mina ku fana na loko hi ri ka Khotavuxika yi ri n'hweti ya lavantshwa se mina a ni ta ku leswi ni telaka swona namuntlha hi leswi loko i karhi hi ri ku hanyeni ni ve na ntokoto wun'wanyani na ha tirha laha va Saselama ni tirha na nkulukumba wun'wanyani wa principala a lo ta pfuna a xiphoriseni tanihi reservist a ni byela ku i tswale madokodela i tswale tinese i tswale mathicara se loko ni n'wi languta malembe kasi a nga vuli ku tswala hi ngati ya yena i vula lava a nga va pfuna leswi ya hi ririmi ra vadyivanhlava va nge adopt a child mina a ni ta ku loko hi ri ku hanyeni hi nga tibi swifuva hi nkhankha hi vulavulela henhla hi ku vana va hina va lexi na lexi mana wa mina muhaxi phorisa swi ku hini languta kwala tlhelo ka wehe loko i munhu hi ku hi antswisa vusiwana lebyi a ye NSFAS yi nga ta swi kota swilo swin'wana loko vana un'wana a nga koteki ku ya xikolweni wa ya muti wolowo exihundleni xa wena leswi i swi ndlaku hi voko ra ximati ra xinene ri nga swi tivi i ku a ni kombela ku pfuna n'wana loyi
ta n'wi dyondzisa a za ya fika la a nga ta fika kona. Se leswi hi pfuna yini na swi hi pfuna ku xandla lexi nyikaku i ku hayeka. Ni landzelerise na marito ya n'wina hi ku nongonoko lowuwani wu le ngatini ya mina loko mi vulavula hi ku mi vone emuti wun'wanyana halaya loko mi ya ka nkulukumba Bishop G.O. muti lowu mi nga wu vulavula wu komba ku a swi mi khomangi kahle loko mi swi vule hi nomo a swo boha ngopfu ku loko munhu a pfuneta a ri na swo karhi. Hambi ku ri mali ya le ya SASSA hina van'wani hi nga na yona wa yisa switsongotsongo lomu ka mi yisa emutini wo karhi hayi impela ku ta va na ku cinca ka munhu wo karhi ku tlula ku hi swi languta hi matihlo hi swi tshikisa sweswo. Swi vuyerisa yini na sweswi sivara wa mina na mina na n'wana va nge lulama i le Cape Town swi na mbuyelo swilo leswi a lava ntirho wo karhi a nga wu kuma a ri na maphepha hi ku ntirho a wu fanelangi ku hlawula fane i tirha sweswi i swi kumaka. Se minyikelo yi vula yini na sweswi un'wana ni fonerile a ku i ku n'wana wa wena la nga Cape Town. Se hi marito man'wana ni ri a hi nyikeleni one hi seketela xitichi lexa hina lexi ni vula hi yini loko ni nga si veka riqingho ku seketela xitichi ni twile nkulukumba un'wana wa Muvhenda kwala i vulavula Xivhenda kwala ka nongonoko wolowo a ri hala Giyani va ti-F a nghene moyeni a ku swi n'wi karhata ngo laha Giyani ku pfumala na garage yo xavisa timovha. Leswi swi vula ku loko hi karhi hi endla swilo hi nga kokelani hansi hi xihina a hi seketelaneni loko no ta me ni ku ni lava ku ta ndhawu yo xavisa timovha swi va ri ni pfumeleleni loko ni fika ni ku lava ku ta garage phete na i ri la ku dlamba i la ku loko se hi karhi hi manyanya nhluvuko wa tsutsuma se ti byeleni na a hi ti byeleni na n'wina Sibara mi ti vutisa hi ti 31 ta lembe rin'wana na rin'wana ku i ncini mi nga xindla a xi bohi mali sweswi mi nga swi vula loko mi ku mi vone muti wo karhi i ku endla swin'wanyana. Matlhelo wa wena i nga tsakeli la ka matlhelo wa wena ti nga vili timbita ka wena ti ka tivila mi teka swakudya mi halata mara ka makhelwani ti le ku a tivili. A hi toloveli loko hi nyika ho hayeka hi nga fambi hi ya tikerekeni hi ya hembela vanhu matsala ya Xikwembu. Mhaka yikulukumba leyi lavekaka vuton'wini i ku nyikela hi pfuna lava pfumalaka. Na mali ya SASSA loko ri na yona wa pfuneta ri pension a swi bohi ku i fumile ri na mabindzu swo huma swi ri mbilwini. Inkomu Sibara 100 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula la le ka Munghana Lonene FM nhlekani Khalanga njani? mbuto wa mina yi pfukile minjhani n'we Mina hi hlayisekeni Khalanga. akhenso No Khalanga na swi tiva ku a mi swi tsakeli ngopfu ku va timhaka leti fambisanaka na dyondzo ti tisiwa la ka Palamende ya Rixaka. Kambe a no ka ni nga swi tsakeli no ka ni nga tsakeli vanhu loko va tsan'wa timhaka ta dyondzo va nga byari vutihlamuleri ka timhaka ta dyondzo ku fana na ku hina hi nga hakeli xikolo fisi hina hi nge xavi buhani kambe ku va hi bula hi tona swi kahle hi lemukisana tanihi rixaka mi ri yini n'wana? Ya no i ntiyiso walowo Khalanga na mina na vhele a ni swi rhandzi ngopfu ku loko ni fona ni ta vulavula ngo hi swilo leswi swi nga close ngopfu na mina hi ndlela yaleyo hi rhandza ku vulavula leswi swa general leswi nga mahungwini but lani na case nyana yin'wanyana Khalanga ni twa ku nga ku miyela hi swona na i swilo swo fana na sweswo swi nga tlhela swi hundzuka complicity ma vona. So hi ti 5 ta June ku ve na vana vo ringana 5 va ka grade 12 exikolweni xa Mkula High School xa wala block 23 lava nga kumeka va arisiwa ku tsala phepha ra history kambe va ri kona kwalaha jarateni ra xikolo loko xikambelo xi sungula hi deputy principal and vana lava va hetelele va nghenisiwa exam room endzhaku ka awara xikambelo xi sungurile leswi nga fambisaneki na ti-exam rules hi ku ya hi milawu ya xikambelo vana va pfumeleriwi ku sungula ku tsala xikambelo an hour after loko exam yi sungurile kambe va kumeke va nghena lani va tsarisiwa 2 hours eka phepha leri a ri ra 3 hours. But the tricky part i ku registara ra exam already se a ri sayiniwile, so meaning ku va kumeke va nga ha koti ku va va sayina registara leriya ra ti 5 ta June. Last week Monday ku kumeke ku va na this online publication yi nga humesa xitori lexi loko munhu wo fana mina ni ta swi pick up swilo swo fana sweswo. So after sweswo
ku kumeke ku tikombe nga ku va na matshalatshala ya ku la ku ringeta ku pfalapfala swilo leswi because hi ti 11 ta June which was last week Thursday ku viye ku va na a new exam register leyi vana va sayinisiwaku yona mara yi backdateiwa ku ya ti 5 ta June ko kwala xikolweni and I have in good record ku swo fana sweswi humelerini because na vana lava ni kumeke ni hetelela ni va lava ni va kuma ni vulavula na vona na ku tisa ku swilo swi na ntiyiso ku fika kwini but lexi ni hluphaku ngopfu khalanga laniwani i ku ni twisa ku South Africa yi fambisiwa hi milawu a hi fambisiwi hi ti-emotions na ti-personal feelings ta hina tanihi vanhu because loko ri ku vana whatever misdemeanors leti va nga va ku va ti endlini I don't think ku nga va na a punishment leyi alelaku n'wana wa ka matric ku va a tsala xikambelo hi nkarhi lowu a fanele a va allocate wona hi ku ya hi milawu a hi sunguleni a hi tlheleleni nyana kantsongo hi sungula masunguleni xivangelo xa ene mi ni twa kahle makwavo a swi ku na xivangelo lexi nga nyikaku matikhomelo na maendlelo ya lama kambe no lava ku tiva ntsene ku a ku ri yini lexi a xi endlaku va hlwela ku tsarisiwa xikambelo lexi vana lava loko ni vulavula na vona va ni byela ku deputy principal va kumeke va va na problem hikuva va nga fikangi hi 7 nampundzu exikolweni ku ri hi ku xikambelo a xi sungula hi 2 o'clock in the afternoon so swi tikombe nga ku maybe a ku ri na ti-morning revision or something leswi va fanele va tshama ka swona vana lava but va kumeke vo va fika exikolweni vo ma 10 nampundzu so punishment ya koho ku va ku ri yaleya ku va aleriwa ku tshama ku sungula ku tsala xikambelo na van'wanyana hi nkarhi luwa wu va ku ri koho ku ya hi timetable maswona so a ni tivi ku loko se xiyimo xi ri so because ma swi vona loko se ku fanele ku ya endliwa a new register leyi fanele ku yi backdateiwa yi tsariwa ku ya ti 5 ta June mara yi ta endliwa hi ti 11 ta June ni twi nga ku conduct yaleyo it's also fraudulent man disease a ni tivi ku vo fana na ndzawulo ya dyondzo loko se swilo swi va swi ri hi ndlela yaleyo va nga hlamula va ku yini because behavior yo fana yaleyo phela yi raise ti-issues to tala ngopfu hi fanele ku hi ti vutisa hi tona ku nga ku ri swilo swin'wanyana milawu leyi va ku yi ka yi choveleriwa laha ndzeni ka xikolo lexiya because swi swo tala laha xikolweni lexiyani khalanga hina hi nga close hi nga part ya community a swi tiva ku swi swo tala swi le ku fambeni kahle for malembe mo tala seni u kuma ku na performance ya xikolo yi le hansi swinene ku i xikolo lexi a xi performa kahle ngopfu ka circuit ya xa Mavunga at some point in history but now xi va xi ri ka namba ncila kumbe xi va xi ri ka second last loko huma ti-results ka matric maswona kambe xi le ku xi kwala tlhelo ka patu ni xi le tlhelo ka patu la xawela block 23 na ku vona ya tlhelo ka le byaleni a xi le kusuhani le byaleni I think it could be a ni vula ku vara swi le tlhelo rin'we a ni na le byaleni le tlhelo ka patu le tlhelo ka patu ivi mi famba mi khupuka xinkobyana ivi mi fika koho ku va tlhelo ka patu ya i ntiyiso lowo kalanga no i tatwa va ndawulo ku va angula va ku yini ni tshemba ku muhumelerisi va kha va yi tekela nhlokweni mhaka yaleyo hi tatwa ku va tatana Mike Maringa va ri yini loko swi tetani khenseli swinene mingisero mi swona khensa mina kalanga inkomo hi le ku languteleni siku ra vantshwa mundzuku kambe vantshwa va le ku hlanganeni na mintlhontlho laha handle laha hi lava ku hi bulanyana hi mintlhontlho leyi n'we tanihi vantshwa mi nga va ku kha mi hlangana na yona kumbe leyi n'we tanihi vatswari mi vona ku vantshwa van'we va kha va hlangana na yona nomboro i 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 kambe sweswo hi ta swi endla endzhaku loko hi sungule hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini a hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa Gayisa tikani ungayele lexi eka Afrika wa vulavula kambe sweswi a hi jambajambeni nongonoko lowu nhlokomhaka leyi mi yi tisi khale khalanga loko no leha ka tibuku ta mi leti ni tsalaku tona ni ka tinhlokomhaka ta n'wina yi tshama swo boha yi tshama yi khe yi vuya hi ku hi leswi hi nga langutana na swona masiku hinkwawo mi swi tiva kahle ku vhiki leri taku mavhiki manharhu mi nge se hela ku ta va ku manyukutiwa na ya vuhosi kwala phakati
ku ta va ku manyukutiwa na ya mapatu kwala xikarhi mina ni paka rin'wana khala nga sori ku vula leswi ku mina hambi no famba namuntlha a ni ri va ni hetisa a ni swi tivi ku ni nga alela yini ku fa hi ku a ni luzi nchumu loko i pfula TV ve un'wana hala Cleveland i ya yayarheli vanhu va 12 mina mananu Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi na vinyi va yona. minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM Musumbunuku ku fika Ravuntlhanu endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ku fika awara ya 10 ni madyambu hi Mugqivela u kuma minongonoko ya tidyondzo exikarhi ka awara ya 9 ku ya fika awara ya 10 ni mixo hi khumba muyingiseri un'wana na un'wana hambi u mudyondzisi u lava ta rihanyu swa timali ta vantshwa sayense na thekinoloji ta vaaki hi ku angarhela swo tala wenu vativi va ntokoto va kona ku hi pfuna u nga kayeli minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na xiyenge xa tidyondzo xa SABC Education, enriching minds, enriching lives. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ele ka Munghana Lonene FM komandela ya mkeleni Brigadier Hlulani Mashava e bolana bona e twa ku va angula va ku yini bona eka mhaka leyi ngopfu lo ka ilanga ta timhaka ta vantshwa hi ndlela yo yele. Brigadier enhlekani mi amkerile la ele ka Munghana Lonene FM. Ani langutela ku va hi bolana Brigadier Hlulani Mashava hi ta kota ku twa ku va angula va ku yini ka mhaka leyi ku ya hi laha va nga twana koho kambe ni vona muhumelerisi va ku a va kumeki a ni tivi ku swi nga va swi vula yini hi ku ku lo twananiwa nkarhi lowu a hi lo va Juma se a ni swi tivi kumbexani va lo cinca mihleketo kambe hambiswiritano a hi ku na wehe mingisi ro mina ku wi angula ku yini nomboro i 0860 002543 xiyimo xo a hi nga lavi ku vulavula hi maviriviri a hi lava ku vulavula hi leswi swi nga koho tanihi tinomboro i ndlela yaleyo kumbexani hi endle xihoxo a hi fanele hi vhete hi lava na Brigadier Donald Mdluli kusuka Mpumalanga kumbexani va ta hi nyika xifaniso xa ku a Mpumalanga xiyimo xi njhani ma vo mhaka ya ko a swi ta endla ku loko ku ve va va kona a hi ta va un'we wa vona a ta va ri kona hi ku swi na nkoka ku hi vulavula hi swoho leswi hi nga hleketeleli ku leswiwani swi ndlisa leswiwani swi ndlisa leswiya hi ndlela yaleyo hi fanele hi swi tiva ku i ntiyisuke ku tinhlayihlayi ti komba ku vantshwa ve le ku weleni ka khele ra vugevenga bya njhani hi nkarhi lowu hi nga ka woho hi ndlela yaleyo tsundzuka hi teri hi landzelerisa ku 50 wa malembe lava nga hundza vantshwa va teke xiboho xa ku hi nge pfumeli hina ku hi ya mahlweni hi dyondza hi Afrikaans hi ndlela yaleyo se ivi swi hetelela swi fika kwala swi nga hetelela swi fike koho xana vantshwa n'wina mi nga ko sweswi mi le ku tekeni xigoza ke ra ku vona leswaku mi hetelela mi lunghisa vumundzuku bya n'wina ku ya amahlweni emhaka leyi kumbexani hi nga ta tsakela ku va hi twa yona ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 25 timinete ntsena ku bile awara ya 12 na wena ku rhamba miyingiselo wa mina ku va u hoxa xandla ka 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 mundzuku hi tlangela siku ra vantshwa se loko hi kha hi tlangela siku ra vantshwa xana swi nga va swi kha swi vula yini hi tlhelo ra voho vantshwa lava eka nkarhi lowu hi nga eka wona ku ya amahlweni swo tikomba se va fikini Brigadier Hlulani Mashava a ni tivi ku a va hlwerisa yini ni ta twa hi vona la Brigadier Nhlekani mi amkerile ka Munghana Lonene Isikani muhaxi xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM mi hlwele ntsevu wa timinete ya no hakunene hi ta ku yini tirhucha va mavoko hi va hi ri kolomu swikoropeni hi nga ku yini hi kona hi fikile hi khensile ku hi swi kotile ku va hi kuma nkarhi ku va hi ta vulavula na vayingiseri hi leyi mhaka vantshwa va le ku tlangeleni ka siku ra vantshwa mundzuku kambe
ka ha ri vantshwa vo tala lava kombisaka timhaka ta ku va le ku hluphekeni la tikweni ra Afrika-Dzonga, se ivi swi hetelela swi hi tlhelerisela ka timhaka ta ku hi mhaka ku va le ku hluphekeni ku na mavarivari ya ku vantshwa ve le ku khomiweni ve le tijele se swantswa hi vitana n'wehe tanihi maphorisa mi ta hi byela ku loko mi kha mi languta tinhlayo ti mi nyika xifaniso xa njhani hi vantshwa. A hi sunguleni kwalano, mi vona ongeti vantshwa va hina ku nga va ku ri na milandzu leyi nge le ku va ngheniseni makhotsweni ya n'wehe kumbe mi nge le ku va khomeni tanihi maphorisa? Hi nga tiyisisa leswaku hakunene vantshwa va ri ka nhlayo ya le henhla swinene loko ku fika ka vanhu lava va khomiwaka. Hi minkarhi yo tala mi ta vona na switatimende swa hina loko hi swi rhumela, vanhu lava hi va khomaka ku sukela ku lomu ka malembe ya va 18 kumbe ni ngo kwala ka va 18 ku ya kwele ka va ma 35 hi va hi ri na nhlayo ya vantshwa vo tala swinene, leswi kombetaka leswaku swi vula leswaku vantshwa va hina loko hi la ta vulavula ntiyiso hi boxa hi nga ti pfinyingi hi nga chavi na ku vula, va tinghenelerisa ngopfu eka timhaka ta swa vugevenga. Ka timhaka ta swa vugevenga leswi hi vonaka ngopfu va tinghenelerisa ka swona, loko mo langutisa vanhu lava va tinghenelerisaka ngopfu ka timhaka ta gangsterism, lava va tinghenisaka ka timhaka ta bullying, lava va nkarhi wun'wani va tlhela va ku va kona va va vona va pfinyaka vavasati xikan'we na vanhu vantshwa va kha va kumeka eka yona nhlayo liya. Nakambe loko hi langutisa vanhu lava va tinghenelerisaka ka swidzidziharisi na timhaka ta ku va ku niwa xihoko, mi ta swi vona leswaku vantshwa va ri kona. I vugevenga byo tala lebyi mi nga vulaka leswaku vantshwa va tinghenelerisaka byona, na ku dlayiwa ka vanhu embedded culture of violence leyi hi vonaku yi va yi tele ngopfu loko swi fika ka timhaka ta vantshwa. A hi vuli ku lavan'wani va nga va kulukumba a va endli, kambe mi ta swi tiva leswaku loko hi lava ku va hi kha hi tirhana na timhaka ta vantshwa, swi vula ku swiyenge hinkwaswo leswi swi khumbekaka swi fanele swi hoxa xandla eku veni ku hi endlela leswaku vantshwa va nga tinghenelerisi eka vugevenga, nakambe hi endla hi matimba leswaku leswi va endlaka swona swi nga vi leswi swi nga ta va nghenisaka timhaka ta vugevenga, hikuva vugevenga bya byi va onhela loko va nga va ya mahlweni va langutisane na vumundzuku bya vona muhaxi. Kwala ka ku onhela vugevenga lebyi mi va ku mi kha mi va khomela byi va onhela ku fika kwihi tanihi leswi va va ku va ha ri vantshwa? Ni ngo ni kombisa ku loko munhu a ha ri muntshwa ngopfungopfu loko va ri ka vana, loko ku ri vanhu lava nga vana ku na ti-diversion programs leti va ku ti ri kona laha mi kumaka nkarhi wun'wani vanhu lavawani va nga yisiwi a khoto hi ndlela yaleyo, kambe mi kuma leswaku ku na ti-program leti endliwaka ku va hi kota ku va hi va lulamisa kumbe va correctiwa. Kambe laha van'wani va ku va ri vakulukumba, loko u kuma ku u le ka malembe ya ku hi nga va 18 ku ya le henhla leyi, loko u fika u khomiwa mi kuma ku va ku yisa a jele hi ndlela yo yaleyo, a hi nge nkarhi wun'wani munhu va ku ve u dlele munhu. Loko va ku u dlele munhu, loko u fika nkarhi wun'wani va ku nyika 20 years, swi va ta vula ku yini all access u ya ku tshameni ka malembe ya ku tlula 6 loko ku nkarhi wun'wani va nga se vuya va ku nyika ku u nga kota ku va u va eligible for parole na swin'wana na swin'wana. Van'wani loko mo kuma ku nandzu wa kona i nandzu wu kulukumba, van'wani va swi kota ku va jikijeliwa na va ma 25 years. Loko mo kuma leswaku mi jikijeliwa va ma 25 years mi ri kolomu ya ka malembe ya va ma 35, swi vula ku n'wina loko mi huma mi ta huma mi kha mi lava ku ya kwala amudendeni mi kuma ku hi leswo vutomi bya n'wina byi onhakile hi ndlela yaleyo, a ka ha ri na ku byi nga vuya byi lunghiseka. Loko mi vuya mi kuma ku vanhu lava nkarhi wun'wani mi nga kula na vona van'wani va na mindyangu, van'wani i vakhalabya hi ndlela yaleyo, kambe wena u mukhalabya loyi a nga ri ku na nchumu, mukhalabya nkarhi wun'wani loyi a nga ri ku na ndyangu. So xiyimo xo fana na xexi xi va xi kha xi tika swinene, hikokwalaho hi endla hi matimba na tindzawulo hinkwato ku va hi tirhisana na tona ku endlela leswaku vana lavawani hi va susa eka timhaka ta vugevenga. Ku na leswi hi swi vitanaka hina maphorisa loko hi kha hi ya mahlweni swi vitaniwa integrated crime and violence prevention strategy. Leswiwani i strategy lexi tirhisaka hina maphorisa, mara hi kha hi tirha na society hinkwayo kumbe hi tirha na miganga hinkwayo xikan'we na swiyenge swo hambanahambana swa mfumo, kusukela ka lomu ka ti-local hi ya eka ti-province hi tlhela hi ya ka national, hi kha hi endlela leswaku hi kota ku twisisa leswaku i yini timiso leti ti endlaka leswaku vanhu va tinghenelerisa eka vugevenga, nakona loko va ri ka vugevenga lebyi hi tirhisaka yini ku va hi ringeta ku va vanhu lavawani hi va susa ka vugevenga, ku endlela leswaku na vona va kota ku va va hlayiwa va va vanhu lava va ku na xiphemu eka ku va va aka Afrika-Dzonga leyi hi nge le ka yona, ngopfungopfu loko hi kha hi swi tiva leswaku hi le ka xidemokirasi muhaxi.
kambe loko mi ka mi languta strategy xexo mi languta vanhu lava mi va khomaka xa tirha hi ku vona ka n'wina kumbe ku fanele ku endliwa swin'wana ku hundza kwalano? ni nga vula leswaku swi le ku tirheni kambe ku fanele ku endliwa swin'wana ku hundza kwala. Nkarhi yo tala ni tala ku vula leswaku swihenge hinkwaswo leswi nga kona structure leswi hinkwaswo swi nga kona emugangeni ya hina a swi tirhi na hina ku endlela leswaku va vona leswaku vana lavawani vantshwa lavawani va hlayiseka. Ni nga kombisa leswaku ku va vanhu va va kahle swi fanele leswi sungula kaya. Upbringing ya vona yi na kucetelo eka ku va munhu hi swi tiva leswaku u ta va munhu wa njhani. Loko nkarhi wun'wana o kula ri ka environment leyi mi kuma ku a yi conducive a yi basanga a yi kahle environment nkarhi wun'wana leyi munhu a kulaka a ri n'wana la tsananaka a vona vugevenga byi endleka kwala mahlweni ka yena. Nkarhi wun'wana byi endliwa hi vatswari, nkarhi wun'wana byi endliwa hi maxaka kuloni kwala ndyangwini. Swilo leswi swi endla leswaku swi va onha miehleketo. So swi kahle ku hina tanihi vatswari, hina tanihi lava hi langutelaka vana kumbe ti-guardians hi vona leswaku leswi hi swi endlaku a swi fambelani helo na vugevenga. Hikokwalaho van'wana loko va vona swin'wana swa vugevenga swi kha swi endleka kwala kusuhani na vona va ha ri vatsanana va vuya va navela na ku va va tinghenelerisa ka swilo leswiya. Loko mo kuma nkarhi wun'wana munhu u tinghenelerisa ka timhaka ta ku va a tlhakisa swipandzamananga hi ndlela yo yaleyo mi kuma leswaku nkarhi hinkwawo vana lavawani loko va n'wi vona ka cincacinca swipandzamananga nkarhi wun'wana va vuya va navela ku na vo va lava ku va nghenelela ka swona leswiwani ku endlela ku va va tikota ku va va kha va ti tsakisa hi swipandzamananga leswiya. Kambe mi ngo ni mi hlamusela leswaku vugevenga a byi na ndzima laha munhu a nga ta helela kona hi le xitokisini ene exitokisini a hi ndhawu ya le kaya a hi ndhawu yo tsakisa muhaxi. Kambe loko mo va mi kha mi languta matshamelo ya swilo brigadier ku navela loko hi vulavulaka kona na xiyimo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko ku kayivela ka mintirho na ku tikeriwa ka ikhonomi ya tiko ra hina swi nga va swi kha swi hoxa xandla ka xiyimo lexi? Ya na pfumela ku swi nga va swi kha swi hoxa xandla. That's why ni mi byerile ni ku this integrated crime and violence and prevention strategy swi vulavula leswaku it's a whole society approach. Swi vula leswaku hina tanihi ku va hi ri vafumo hi ri maphorisa na miganga hinkwayo leyi nga kona xikan'we na valavafumo hi fanele hi tirhisana ku hi vona ku hi nga tisa njhani ku cinca. Ko tala mi ta kuma ku leswaku loko hi landzelerisisa hi kuma leswaku nkarhi wun'wani hikokwalaho ka yini vanhu va tinghenelerisa ka vugevenga van'wani va ta fika va mi hlamusela leswaku i vusweti lebyi byi va endlaka. Loko va kuma nkarhi wun'wani endyangwini lowu va nge le ka wona a ku na munhu laha kotaka ku wa va tirhela hi ndlela yaleyo va tikuma va ka tinghenelerisa ka vugevenga leswi va ku swi nga ri kahle. Hikokwalaho xistructure lexiwani loko ku hi kha hi langutisa this strategy yi va yi kha yi pfuna leswaku vanhu va mfumo na vona a va tirhisani na hina ku va hi vona leswaku nkarhi wun'wana loko ku na ti-opportunities leti ti faneleke va ti-direct-iwa ka vantshwa ta yisiwa ka vantshwa ku endlela ya ku va hi endlela leswaku va papalata kumbe va fambela kule na timhaka ta vugevenga. Sweswi ni nga vula swona muhaxini ku vugevenga a byi na ndzima laha vanhu va ya kona ku va ku nga basangi. So swi kahle ku vanhu hi tirha hi matimba leswaku vana va hina vanhu lava nge le kusuhani na hina va nga tinghenelerisi ka vugevenga. Hi xilungu va vula leswaku it takes a village to raise a child. Swi vula ku un'wana na un'wana la nga le emugangeni hambi n'wana a nga ri wa yena ku ri n'wana wa makhelwani kumbe ku ri n'wana loyi ni n'wi tivaka nga kwala kutani loko mi n'wi vona endla swo karhi a hi n'wi khalimeni hi n'wi kombisa leswaku leswiwani a swi kahle. Hi ndlela yo yaleyo hi ta va hi ka hi aka Afrika-Dzonga ra hina leri nga kahle leri nga ta va ri ri na vana kumbe ri ri na vantshwa lava nga ta va ri na vutihlamuleri va nga tinghenelerisi eka vugevenga. Beri maphorisa mi sirhelela ngopfu vana va hina loko hi ringeta ku va komba ndlela n'wina mi ta hi ku tsutsuma a ni tivi ku swi na ntiyisi ku fika kwihi kambe a ni lava ku mi angula yaleyo mhaka na mhaka leyi ya ku loko xiyimo xi titani mina loko ni kha ni languta vantshwa va hina no vona vantshwa lava nga ti tsakela minkarhi yo tala va ri tibexini ku kha ku ciniwa laha ku ciniwa leyi ku tsakiwile nkarhi wa ku ndla vugevenga va wu kuma kwihi? Mi ngo ni hlamusela ku ka tindhawu leti nkarhi wun'wana mi vulavulaka hi tona these places of entertainment loko mo langutisa satisfied kun'wana kona kolomuya hi kona hi fika ku hi ya teka mitsumbu ya vana mi kuma leswaku va dlayanile. Van'wani mi kuma leswaku va lwela na varhandziwa va vona kuloni. Mi kuma leswaku vana a hi nge se swana mi nyika xikombiso mi kuma ku brigadier Maxava hi loyiwani u fambile na muhlekisani wa yena etindhawini letiya un'wana wa ta a fika ku sukela kuma ku hi ndlela yaleyo
ku vuya ku va na kulwa loko ku vuya ku va na kulwa van'wani va vuya va tlhava na hi switlhavathavani mi kuma leswaku hi suka hi ya teka na mitsumbu ya vanhu lava ku va dlayanile van'wani na loko va nga dlayana mi kuma ku nkarhi wun'wani munhu u vavisekile kona ka ndhawu liya nkarhi wun'wani van'wani mi kuma ku va vuya va lahleka va yime tindhawini letiya loko se ku endliwa ti-missing persons inquiry mi kuma ku va ta mi byela leswaku brigadier Mashava hi n'wi dlenile a yile a phakeni ye le kwihi kumbe a bexeni ye le kwihi so tindhawu letiwani ti va ti nga tshamisekangi hi vutona ku va vana va ngopfungopfu lava tsanana ku va va tinghenelerisa ku va va ya ka tona hikokwalaho switandzhaku swa kona swa vava swinene sweswi mi ni byelaka swona hi vonile minkarhi yo tala van'wani va vuya va pfinyiwa mi kuma leswaku a va yile ka tona tindhawu letiwani loko se va ya chayisa kumbe kwalomu ka matakuxa va hlamusela leswaku vona a va kongomi ndlela yo ya kaya va vuyi va landzeleriwa hi vanhu vo karhi lava va ri na vona na kwalomu tibexeni mi kuma leswaku hi vona vanhu lava vuya ku va va xanisa hi ndlela yo yaleyo ni nga kombisa ku tindhawu letiwani ti va ti nga ri kahle loko ko va na swin'wana leswi vanhu va lava ku swi endla vanhu swi kahle ku va va ti tsakisa va ri makaya ma vona loko ku ri xihuku loko ku ri leswaku va enerile ku va nwa a va xavi va ti tshamela kwele kaya mi kuma leswaku va tiphina va ri kwele kaya than kusuka va ya tindhawini to ka ti nga tshamisekangi hikokwalaho switandzhaku swa kona a swi tshamisekangi leko lava hetsela brigadier mi hetsela mi ku yini ka hina tanihi vatswari tanihi vahlayisi hi ku loko ho tsandzeka ku ololoxa ximhaka leyi ya vantshwa tiko hinkwaro a ri na vumunduku hi vo vantshwa lavawani loko mi kha mi famba la switarateni lava va nga ta va kha va dedeleka i vantshwa loko i ya makhotsweni ku ya hi sweswi mi nga kombisa vanhu lava va tala i vantshwa se nkarhi wa ku lulamisa timhaka ta vuntshwa bya vumunduku bya vona va ri hava vanhu valava se hi yo mhaka ni ku mi vona ongeti tanihi sweswi mi nga kombisa ku i mpingo wa hina hinkwerhu n'wina mi nga tsundzuxa yini mi kha mi swi languta hi tihlo ra kusuka hala xiphoriseni ku yisa mahlweni hi ndlela leyo ni nga kombisa leswaku vatswari na valanguteri va vana a va tirhi hi matimba ku vona leswaku vana va hlayisekile vana va vona kumbe vantshwa munhu ni pfumela ku loko a ha ri muntshwa na ngopfungopfu loko a ha ri xikambeni xa n'wina muhaxi na hambi a ri muntshwa mi hleketa leswaku u na 19 kumbe u na kwalomu ka va ma 20 years munhu loyi swi vula leswaku wa ha ri hansi ka vuleteri bya n'wina wa ha ri hansi ka ku va a hlayisiwa hi n'wina i right ya n'wina tanihi mutswari ku va mi vona leswaku n'wana loyiwani u ya kwihi tindhawu leyi a yaku ka tona ti hlayisekile ku fika kwihi loko mo kuma leswaku tindhawu letiwani a ti hlayisekangi mi nga na swi fana na ku a ya ka tindhawu teto loko if there's anything lexi a nga xi endlaka u ta ti lawula va ri xikambeni xa yena mi nga pfumeleli vana va vuya va ti lawula va ri hansi ka vulawuri bya n'wina hi ku swi vula ku sweswiwani va mina valawuri vambirhi in a way loko mi kuma leswaku mina n'wana la nge le ku ti lawuleni ku ri leswaku n'wina hi n'wina nhloko ya ndyangu so leswiwani va ta kombisa leswaku vatswari a va teki rholi ya vona va teka xiphemu xa vona va kombeta leswaku hi vona vatswari nakambe nawu lowu tirhaka endyangwini wa vona i nawu wa vona a ku tirhi vana hi va beburile vana va fanele va tirha hi nawu wa hina nkarhi lowu va nga ta fika va tiyimela hi voxe hi vulavula leswaku se va enerile hi loko nkarhi wun'wani se va ri na xikambi kumbe va ri na mindyangu ya vona kambe loko va ha ri hansi ka vulawuri bya vatswari na vahlayisi a hi endleni hi matimba leswaku nawu ku tirha wa hina hi ndlela yo yaleyo hi ta endlela leswaku vana lavawani va na vumundzuku lebyinene nakambe va hlayiseka na ku va va papalata vugevenga lebyi nga tala tikweni ra hina mi ri ni mi vutisa ku loko mi kha mi khoma vanhu lava mi kuma yini hi tlhelo ra vanhu lava mi nge va fanele va vona ku vana lava va leteriwa i vana lava vo tala va vona va nge ri ku kuleni ka mindyangu yale ya ku vana valeteri kumbe vo va ku ti kuriseni vona kwalomu va nge le ku kuleni kona yin'wani mindyangu rin'wana sweswi ni nga vula swona mi kuma ku leswaku van'wani ku na ti-child headed households mi kuma ku nkarhi wun'wani vatswari va lovi khale vana lava vo ti kurisa hi xivona so swi tika ngopfu because anything leswi va swi endlaku they do it through trial and error lero vo ringeta va swi tivi na ku va ya kwihi va suka va ya kwihi hikokwalaho ka ku a ku na vanhu lava va ka va letela hi ndlela yo yaleyo kambe loko va ri vana lava va nga va kahle va kona vana van'wani mi kuma ku va kwalomu ka ti-child headed household mara hikokwalaho ka ku va vana lava va tinyiketelaku kumbe nkarhi wun'wani va ya na kwalomu tikerekeni va ya na kwalomu ka ti-social worker ku va ka va kombela ku pfuniwa hi ndlela yaleyo va kota ku vana lavawani va kula va ri kahle hikokwalaho ka ku from time to time
va dyondzisiwa from time to time va vuya va leteriwa hi vanhu lava nga tokota ku va va kombeta leswaku vutomi byi fambisa ku yini na leswaku va fanele va tihlayisisa ku yini ku va endlela leswaku va hlayisa vumundzuku bya vona byi kumeka byi ri vumundzuku lebyi nga basa maxa. Brigadier khensile swinene ku va mi kote ku bula na hina nhlekani lowu ku dya ku engeta. Khensile swinene inkomo. Inkomo Brigadier Hlulani Mashava lava hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM hi nyika xifaniso xa ku eka vula i ntiyiso ku vantshwa ematshan'wini ku va mi teka goza ra ku ti lulamisela vumundzuku bya n'we ve ri mi le ku ti lulamiseleni goza ra ku mi le ku tekeni goza ra ku mi hoxa a khotsweni a hi vulavuleni va ka yena ve ri kolomu ya n'we mi nge mi ya kona ve ri la mi nge le ku dlayaneni kona mi lwela va baby hileswaku ku na tinyimpinyimpi to tala leti ti tala ku ndleka ti mi yisa khotsweni se xivutiso ku ta va ku loko se xiyimo xi tetani hi huma njhani hi ku tiko ra ku pfumala vantshwa a ku na la ku yiwa kona. Nomboro i 0860 002543 na ngeta nakambe 0860 002543 hi ku loko hi ka hi vulavula hi kutani hina hi kha hi langutaka ku vumundzuku un'wana i le ku hleketeni ku namuntlha loko no kuma sikisi ni ta tlela kahle muntshwa leswo mi tlela kahle hi sikisi a hi tekeni mingisero sungula hi loyi xeka nhlekani mpfukeni botet hi pfukile minjhani Edi mpfukeni xikholi xa mina akhensa esikholi i ntiyiso mani ku na challenge vantshwa vo tala a ve le ku tirheni ni van'wani va tinyikela ka switsotsi van'wani va tinyikela ka vugevenga i walowo ntiyiso wukulukumba ngopfu botet mi ta tsundzuka khale a mi kuma ku loko n'wana a hume hi xinyeletana a swi nga endleki ku va nga n'wi teki a yunivhesiti se mi ta kuma ku n'wana u hume hi bachela sweswi mara ku heteleleni mi kuma ku vana va lava nga na tibachela va tshama va ta tshama la kaya so government ya hina yi fanele endla something ku vana loko a pasini a qualifyini a va n'wi teki a ya xikolweni xin'wana futhi botpet na hina tanihi vatswari vana lava hi tshamaka na vona environment lava hanyaka kona vanhu swa counta ka mahanyelo ya n'wana swa counta ka ku n'wana why a tinyikela ka switsotsi na se na hina vatswari we have to do something and hi xitalo botpet vana lava tinyikelaka ka switsotsi na ka switsotsi na ti-drugs na swin'wana na vugevenga i mhaka ku mi kuma ku i hanya na mutswari wun'we hi ndlela yaleyo se hina tanihi vatswari we have to do something even ni nga tshami na yena n'wana mi vula yini ku hanya na mutswari wun'we hi leswiya swa ku hanya na mhana yena no nyika xikombiso ta mi nyika xikombiso botet xin'wana xa mina like ni nge inani ngopfu ku na xin'wana xa mina a xi nga ri discipline because a xi nga tshami na mina se mara ku heteleleni xi ve xi huma hi bachela xi bachela ka grade 12 because ni ku byela n'wananga what I need from you i grade 12 10 leswin'wana ni ta zama na ku aplayela na tichomi to tala ni ta zama se a ni la ku kombisa ku xa ku hetelela ni nga dyi nkarhi botpet hi nga blame ngopfu government hina tanihi vatswari a hi sapoteni vana va hina a hi sapoteni leswi vana va endlaka swona ene xin'wana kambe loko mi ka mi ku vana hi sapoteni leswi va endlaka swona hikokwalaho ka yini loko ve ha swi teka sweswi mi swi vulaka boteti ka ha ri na vanhu lava va nga ta vula ku vavanuna vavasati va le ku kuriseni vana va ri voxe se longongo that's why mina ni byela vanhu lava ni nga na vana na vona ku khoma foni ya mina a ni ri i nga rhandani na vanhu lava rhandanaka na vona rhandani na vona khoma foni ya mina hi kota ku vulavula mhaka ya n'wana hi kota ti-challenges leti nga na n'wana se mara na n'wina hi boteti mi fike njhani kwalaho ka ku vanhu lava ni nga na vana na vona mi fike njhani kwalaho no nyika xikombiso botpet no vula ku mo nyika xikombiso mara lexi a ni lava ku xi vula a ni lava ku vula ku loko ri na n'wana somewhere a va vulavuli vanhu lava vambirhi hi mhaka ya n'wana a hi disturb ti-relationship leyi va nga ka yona se challenge botpet ku va bava i masayitini mhana salary yexe n'wana a nga ri disturb ene vana va botpet mina ni le ka SGB leswi vana va swi hanyaka kaya loko va fika xikolweni kumbe hala handle a va ha swi hanyi so hi ku komisa botpet vatswari a va monitori mahanyelo ya n'wana
hi mhaka vana vo tala sweswi va nga swi vula brigadier ku na vana vo tala va nga jele ku na vana hi va vonaka va ku ve le ku heteni ka grade 12 va ri jele se hi leswi hi nga swi laviki so mhani la ku kombisa ku tanihi vatsari a hi kuriseni vana va hina na government yi cheka ti-challenges i ku hava mintirho and then at tiyunivhesiti ta pfula mara ku heteleni n'wana vana vo tala va hume tibachela mara vo tshama mixola ka miyeche last this year ku nga va ku va n'wana wun'we nga ha yunivhesiti mara ku na va pase kahle vana so i challenge leyi collectively hi fanele hi dilani na yona botpet nemetwini 0860002543 nongona ko Afrika wa vulavula la hi le ka Munghana Lonene FM komandela salat minute naro yi nga se ba awara yan'we mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa tipolitiki ti hoxa njhani xandla ka timhaka letiwani hinkwato good enough mashekho yime ku lunga ku lava ta bula na hina loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we nhlekani lowu a hi tekeni n'wana mingiseri nhlekani ayi khalanga minjhani papa mina hi pfukile minjhani hi pfukile khalanga yiso vantshwa ve le ku khomoni ngopfu salini yani ka amata chenie chela kun'wanyana ni kombela maphorisa ku ni kombela ku vona andeni ku ndhawu leyi xiyimo xi tshamisise ku yini mi kuma ku andeni vanhu i vo ma 70 something a ndhawu yin'we a seleni yin'we ma nhleka mi ti vutisa ku vantshwa lavawani loko va khomiwile va huma hi le handle va tlhe va endla minandzu ende mi kuma ku va ti endla tinkuzi lawani amabyaleni hi sweswo swo lwela vubibi va vulavula ntiyiso brigadier ende xin'wanyana nawu wa hina a wu tiyangi khalanga swin'wana kumbexani a va ta dyondza hi mhaka yo mi ta twa va ti buma va ku hina hoya hi ya jika hoya hi ya vhaka why mi kuma ku munhu i le ku bohekweni ka 3 years liya ya famba run concurrently swi vula ku yi hlayiwa kambirhi hi dyambu munhu waloyo loko va ku yi run concurrently swi vula ku i ya tshama 1 year 6 months ku va na leswiya swo mi kuma ku sweswi hi ya a ku vhoteni sweswi hi November swi boha ku vanhu hinkwavo lava va nge le ndzeni va hunguteriwa swigwevo va ku okay hi mhaka ku ya ku votiweni ku na leswiya va nge i nyawuza liya va ku munhu un'wana na un'wana leyi a nga le ndzeni loyi a nga khomiwa swi vula ku hi n'wi hungutela xigwevo hi lembe kumbe hi 6 months masivona swi vulavula ku munhu waloyo i ta vuya ku tlhe ku va na wun'wanyana loyi va vitanaka ku i 1/3 liya yi vulavula hi ku loko wo za i gweviwa nandzu wo fika 2 years swi vula ku andeni i tshama 6 months that's why swin'wanyana mi kuma ku swi promota ku vanhu lava va endla milandzu hi mhaka ani i va a yini andeni a ya twa hi nawu ku ro loko no bandita malembe loko no gweviwa nandzu wa so a khote swilo swa ni ta tshama swilo swa so in'wanyana problem yaleyo hi mhaka a ve le ku dyondzeni vanhu lavawani mabyala swidzidziharisi loko hi vulavula sweswi hi n'hweti wa vantshwa loko ku ri mundzuku hi 16 June vona a va vulavula hi swin'wana hi swilo swo ti humelerisa va vulavula hi ku khoma ti-cooler box khalanga okay twisisanyana no ni metweli boto mina khetsa swinene mani vona ku hi sa ku yini mahlweni sweswiwana a ra yan'we henhla ka nhloko mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi nomo wa tatana Hlulani Fanuel Magayisa Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela vaxumi mihaxi me ni vona i nga ri leswi nga ku humeleni sweswi hina vantshwa vhele hayi le ku heleni ende hale ka ku tekateka xihoko hala hi koko hi nga ku hi vaviseni swinene hi ku timhaka to tala loko u twa ku munhu u khomiwini swilo swa ku hi xitalo ku nga swi sukela kwala ku munhu a va a teke xihoko kahle a ya ha ri ku hlonipheni a ya hi titsan'wini hina vantshwa hi lo titsan'wa hi lo tilangwa kahle swa kahle ho yimela xin'wana na xin'wana lexi taku hi xona sweswi ku biheni ngopfu hina vantshwa hi le ku tikhometeleni vutomi lebyi nga ku byi hanyeni vantshwa a va hembi vantshwa va tele jele vantshwa va le jele vantshwa va le byaleni a ku na kun'wana muhaxi wa mina vantshwa va le jele vantshwa va le byaleni
inkomu. Rishila Butpet na Buterik. Butpet ni pfumelelana swinene na nkulukumba lava nga ku vulavuleni yena wa n'wina wa maphorisa ku ri ne vatswari ne hi nga ri ne se hi tshike vutihlamuleri bya hina swin'wana na swin'wana hina se ho langutisa i government a ha ri na vutihlamuleri aka vana va hina. Mina ni ta ku vatswari a hi ti dyondziseni na ku va hi tshama hi kha hi tiva ku ri ne vutihlamuleri aka vana va hina byi huma ka hina a hi tshekeni mhaka leyo swin'wana na swin'wana hi ta blame government. Government a yi swi tivi leswi humelelaka emutini wa ka Maswanganyi, a wu swi tivi na le ka Mathebula ku humelela yini. Swi le mavokweni ya mina na n'wina ku ri hi vona ku vana va hina va le ku fambeni hi ndlela ya kahle ku sweswi vana youth ya hina sweswi yi hlangane ngopfu na ti-challenges ta ti-drugs Butpet. Mhaka ya ti-drugs na byala hi swona swi humesaka vana va hina endleleni. That's why hi vona vana va hina va ri ku hanyeni i rihanyo leri kombaka yi nga ri ne a va na direction na vona a va swi tivi va ya kwini. Na khensa Butpet. Inhlekane Butpet, inhlekane vayingiseri. Mina ka n'hweti leyi ya vantshwa ni vona ingaku mfumo wa hina hi wona nala wa vantshwa va hina leswaku va kumeka va karhi va endla vugevenga na swo biha hinkwaswo. Khale a ku ri na mitlangu yo hambanahambana swikolweni hambi u ri kaya hi va sangara hi hamba hi ri vanhu ya phikizana na van'wani va muganga yin'wanyana hi ku endla swa mitlangu. So vuntshwa bya hina hi tshama hi karhele Butpet. Hambi ku ri ku tlanga bolo hi representa swikolo swi hi karhalisa. Loko hi suka bolweni a hi ya hlaya tibuku. Nkarhi wa switswotswi nga wu kumi hi ka u tshami karhele hi ku tirha ka ntirho wa xikolo na ntirho wa ku va i kha i phikizana na van'wani va makwenu hi swa matsambu kumbe swin'wana na swin'wana. Se mfumo wu swi dlayetele hinkwaswo a hi khwaya xikwenga hina khale va rhunga va sesi wa hina. Sweswiwa vantshwa va ha ri haxo xi endla Butpet handle ka ku va kuma switsotsi va ti hungasela hi swona. Hi swona swi khosaka namuntlha ku vugevenga bya vantshwa byi ya henhla. Inkomu. Rixile Butpet na muhumelerisi. Challenge leyi hlanganaka na yona tanihi vantshwa etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga Butpet i ku i mintirho. A ku na mintirho South Africa, a ya zama ku maketa a ya ha yi kumi mintirho. Hi zamile ku ya vo Joni tindhawu to ku hambanahambana mahasi hi fambile kambe a ka ha na mintirho hi vuya ta tshama kwala kaya. And loko hi tshamile hi tikuma se hi nghena ka swin'wana swa ku na hi nga swi lavi mahashi ku a ku na lexi hi xi endlaka hi yo tshama la makaya. Van'wani vantshwa u kuma ku se va ti tshamile le xiphazeni le va ti dzahela swidzidziharisi kumbe na to timbangi teto. Van'wani va famba se va kombela mathurando lawa ku vona xiphazeni. Timhaka ta ku a hi timhaka ta ku a va lavi mintirho, i timhaka ta ku mahashi a ka ha na mintirho. Ti vulavula hi ku hi zamile ku mikisa. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi. Hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Inhlekani mi amukerile ilaha hi le ka Munghana Lonene FM. Inhlekani Butpet na vayingiseri va Munghana Lonene. A hi sunguleni masunguleni good enough ka ku ve na nkarhi lowu vantshwa va nga teka xiboho xa ku hina hi lava ku vona ku cinca ka xiyimo lexi hi nga ka xona ngopfu loko languta ka timhaka tetiya ta June 16 50 wa malembe lama ya nga hundza. Kambe ke ku na ku vilela ka ku sweswiwani ku hele malembe ya 50 lava va nga koho vantshwa va nga va kha va teka ximhandani ku ya mahlweni ke kumbe na vona se va ku hlamaleni ku fana na hina van'wani se hi nga khalabya. Butpet ku na swivulavulo swin'wana xa xilungu xa English va ku they don't make them like they used to. Vantshwa va masiku lawa a va fani na vantshwa va 1976. I ku ri lava va 1976 i nkarhi leyi va ta sungula ku lwisana na mfumo wa khale wa apartheid wa xihlawuhlawu. A va kombelanga permission ka vatswari va vona ku ri namuntlha hi lava ku heta protest vo heta Peterson bo Makhuvo na vo Manimani. A va kombelanga permission va suke va famba vo va ta rila hi mhaka ya ririmi ra Afrikaans. Vatswari va vona a va vulavula Afrikaans ntirhweni, a va vulavula Afrikaans na le makaya. A va se va amukerile ku ri vona i vanhu va ku ri va ta rangiwa hi vanhu va Afrikaans na ku va ta vulavula Afrikaans lava fambaka kona. Vantshwa va ku hina
hi nge swi koti ku ri loko u dyondza swilo hinkwaswo hi Afrikaans swi vulavula leswaku u nge swi koti ku tirha America u nge swi koti ku tirha Europe u ta tirhela Afrika-Dzonga u ta tirha ka mfumo xihlawuhlawu vantshwa va masiku lawa a va fani na lavaya hi mhaka ku ri va ku byela generational mix va ku hey kuma ku ri ta tikhanselara 50 ya tikhanselara kumbe lava ku ri ta nghena ka cabinet lava va 1976 a va nga vulavuli generational mix a ku nga na vanhu lavakulu ka vantshwa lava ku ri a va humile va ta protesta so i leswi swi kombaka ku ri vantshwa va masiku lawa i vantshwa va ku ri va lolowa ngopfu a va lavi ku lwa a va swi koti ku lwa a va swi koti ku tirha a va lavi na ku tirha ni vulavula sweswi ndzi swi kota ku generalize hi mhaka ku ri hi 1994 a ni ri muntshwa na mina so ndza swi tiva kahle ku ri vantshwa masiku lawa a va fani na vantshwa va khale so leswi va swi vulavulaka sweswi a va tivi ku ri va vulavula yini ku laveka va endla va nga vulavuli va nga kombeli loko va lava swilo va huma va ta swi endla ku na ku ri va ta vulavula ni pfuna ni ku twisisa ku swi onhake kwihi hi ku hi 1994 a ku tsakiwe ngopfu na loko ya simekiwa siku leriwani va ku i siku ra vantshwa a ri tikomba ri ri na xikongomelo na ku lava ku fikelerisa swo karhi swi onhake laha ka ku ri va nyikiwa xinkwa va ta nyikiwa xinkwa mfumo lowu a wu khome ku sungula hi 94 ANC va nyika xinkwa wu va nyika ti-position va ku fanela vo tatana Peter Mokaba va ta va tiministara hi lembe ra 1994 ku na lavan'wanyana va ku ri va ta kuma tiposto ta tiministara a va fanelanga va nga nyikiwanga tiposto ta tiministara va byeriwe leswaku va tshama hansi va ta dyondza va ta fambisa mhaka ya politiki va ta dyondzisa van'wanyana kumbe hi ririmi ra politiki va ta va ti-political commissary ku endla ku ri ku nga fiki nkarhi laha ku havaka koho vantshwa ka ANC sweswi a ku na vantshwa ka ANC ku ri lava van'wana va ku ri va le parlamenteni vo Malachi a va swi koti ku huma va ta vulavula na vantshwa la handle so vantshwa a va fanele ku ri va yendliwa ku ri va twa ku vava ku fika lava ta sungulaka koho party ya vona ya politiki kumbe va ta ku South African Youth Party ku ri loko va parlamenteni va ri vantshwa ntsena va tiva ku ri hi famba le i party ya hina i ri vantshwa hayi ku ri hi ta kombela ka ANC hi ta kombela ka DA hi ta kombela ka manimani i mhaka ku ri politiki brapet i lava loko se u hufile u nge swi koti ku teka swiboho swin'wanyana loko u nga hufanga ku ri u hufa u ri muntshwa ku laveka u tirha na vanhu lavakulu so kambe a va sungule party ya vona ya vantshwa a va ta famba parlamenteni a va nge swi koti ku ri va ta rhanga a va ta kaneta a va ta swi kota ku tirha na vanhu va ku va kurile va ta dyondza kahle loko se va va vanhu lavakulu va ta swi kota ku va ta nghena va ta khoma ti-position leswaku ri a va na party ya vona sweswi youth league a yi tirhi ti-youth command ta ti-party n'wana ti tirhi leswi ku byelanga ku ri va timisele ku kombela ka vanhu lavakulu ku ri kombela yi nyiketa leswitsongonyana leswi swi khomeke ende swi nge tirhi a va tikomba va kha va teka vutihlamuleri ku fana na vantshwa lava va Fees Must Fall va fike va lahla muncisi kwihi kumbe ku lo fika ku kokeriwa van'wana tlhelo ivi va pfariwa nomo a va tikomba ku ve le ku lwisaneni na timhaka ta va Fees Must Fall kambe loko ni tshamela mina na n'wina hi kha hi vulavula a ka ha ri na nchumu lexi nga hetelela xi endlekile ngopfungopfu loko mi languta ka timhaka ta decolonization ya timhaka ta dyondzo timhaka leti va ti lwela ta tihakelo machudeni va ha tsandzeka ku apply hi mhaka ku hava 110 rand leswi vulaka va humelelangi kambe n'wina mi vona yini ka xiyimo xa muxaka wolowo swi fike swi lahla kwihi wa tiva ka Fees Must Fall ni tirhise example ya kahle ngopfu ka Fees Must Fall a ku ri vantshwa va rila va lwa na mfumo va byela mfumo ku ri va lava yini hi leswi i voneke loko ri a ri holobye wa vuhlori hi nkarhi wa David Mahlobo a va vulavula leswaku va ku i national security threat i vanhu lava ku ri va endla ku ri tiko ri nga vi kahle va threatena tiko i ku ri i ndlela leyi a va ta yo a yi komba ku ri va tiva ku ri va lava yini and va swi kotile ku kuma leswi va swi lava swa ku sungula a va lava ku ri dyondzo yi nga hakeriwi mali hi swi vonile ku ri NSFAS President Jacob Zuma vulavurile ku ri loko munhu a phase kahle u ta swi kota ku ri a ya le yunivhesiti mara problem ya vona ka mhaka ya decolonization braphet ya ku ri a va suka lava ya Stellenbosch va ku Africans must fall kumbe va le project va ri Africans must fall mara loko va vutisiwa ku ri okay loko Africans yiwa ku nghena Xitsonga kumbe ku nghena Tshivenda kumbe ku nghena Xipulana kumbe ku nghena Xipedi va ku na ku nghena English so swa ku byela ku ri na vona a va
a ku na leswi a va nga swi twisisi i mhaka ya ku decolonizer ku loko decolonizer u susa hinkwaswo swa ku huma le Europe u vulavula ku ri leswi loko yi ku Potchefstroom ku fanele ku huma Africans must fall i fanele ku nghena Tshivenda loko u ku Rhodes decolonized education loko ku Africans must fall ku fanele ku nghena Xitsonga so swi va tsandzile kwalaho ku ri a va nga swi koti ku va na unity ka voho ku ri va ta decide ku ri okay ku laveka ku nghena ririmi ra vanhu vantima ku nga ngheni ririmi ra vanhu so sweswi u ta kuma ku ri loko u ya ka tiyunivhesiti khale ku na yunivhesiti va ku i RAU Rand Afrikaans University sweswi University of Johannesburg mara u kuma ku ri va kola va dyondzaka Afrikaans loko va lava ku dyondza Afrikaans so leswi a va fanele va swi endla i ku ri ka mhaka ya Business Fall va swi kotile ku kuma leswi a va swi lava a va fanele va yaka va build up kwalaho mfumo wa hina a nga swi koti ku ri u va nyika ti-370 sweswi va nyika ti-370 leyi ya ka tibiya ya vona ku ri loko u famba laha i fambaka ko u kuma ku ri 370 leyi a yi endli leswi a va lava ku ri endla so yi ya ku ri endli va xava tibiya yoho van'wana va gembula yoho Brapet lembe leri hundzeke 2025 Good enough? Hey. Good enough ite lembele ranga hunda 2025. Ante kumshani? Yangita sweswi. Good ya ai sunguriseni Brapet lembele ranga hunda 2025. 2025 ku humisiwe report ya ku ri mali ya ku ri i gembliwile Afrika-Dzonga i 1.5 trillion rand. 1.5 trillion i gembliwile mali ya ku ri i tekiwile i yisiwa ka mabindzu a ku gembula ene loko wo languta i mali ya i ti-370 ta ku ri mfumo a wu nyika vantshwa va Afrika-Dzonga leswi ku byelanga ku ri a va tivi kahle ku ri va lava yini va ta ku byela hi mhaka ya politiki va lava ku va tikhanselara mara ku ri kahle va lava ku endla yini va nge ku byela va tivi na vona namuntlha se loko ku nga ku se siku ra mundzuku i ronda yini kahle siku ra mundzuku i leswaku etlerisa vanhu ispedi ku na swivulavulo swin'wana va ku na khuwana rovala huku ya tlela va etlerisa huku ku ri no nkarhi wa ku etlela tihuku a va fanele va nga pfumeli leswaku va ta ku June 16 ku ta va youth month and then ku ta va youth day mara loko o languta ku na nchumu lowu endleka a va fanele va nga pfumelanga hi 1994 problem ya kona ku ri 94 a ku rhanga vanhu va ku fana na vo Peter Mokaba Bolulu Johnson bo Matlhengi Bengwe bo ba ku ri a ta va kuma inkarolo so and a ku khome Nelson Mandela so a ku nga na vanhu va ku tala ngopfu va swi kota ku kaneta Nelson Mandela mara a va fanele va loko ku na ti-youth day a va fanele va ku laveka ku va na agenda na program of action ya ku ri i ta pfuna vantshwa so mundzuku u ta vona vanhu lava ta vulavula ku nge vulavuli vantshwa ku ta vulavula kumbe president kumbe xeka xa president ene loko vantshwa va vulavula i ti-section ta ku ri lewa youth league lewa EFF lewa yini ku na ku ri a fanele ku ri va vulavula i vito rin'we ntsena ku ri vantshwa va Afrika-Dzonga va lava 1 2 3 mara va nga swi koti tatana Malema ta vulavula swin'wanyana DA ta vulavula swin'wanyana loko kambe swi nga endla ku ri DA va celebrate va ta vulavula swin'wanyana so leswaku ri i swilungu va ku na divide and rule i leswi endlaka ku ri ku nga vi na ku ri u tiva kahle ku ri vantshwa va lava yini ku ri na voho sweswi va lava political power loko va nyiketa ti-position ku va na corruption ya ku tala leyi endlekaka kwala so mundzuku siku ra ku ri a ri va pfuni nchumu a ku laveka va rila ku ri kahle ku nga vi na siku ku va na program of action kumbe ku va na malembe mantlhanu va ku na 5 years program of action hi ku ri mundzuku i 15 ya malembe a ku fanele ku twakala va lava ku twakala nchumu sweswi kambe i mani a fanele ku swi twakala i vantshwa lava mi nge va loloha kumbe ku nga va ku ri lava va nga va rhangela a va fanele va endla ku swi twala ku i 15 i half a decade leswi swi nga swa nkoka swinene ku fanele ku endla voho ku ri ku twakala phela Brapet kahle kambe mfumo a ri humisa tinomboro kumbe ti-statistic ta mali ya ku ri u yi humise u pfuna vantshwa i tele ngopfu I'm sure ya fika ka trillion mara loko u famba a wu kumi mabindzu a vantshwa u kuma ku ri loko va ku na 101 billion ya ti-spaza shop na vanhu va ku ri a va nga na ti-spaza shop se va na ti-spaza shops va teka mali loko va ku na funding n'wanyana so ku laveka vantshwa na voho va swi kota ku ri va nga vulavuli i ririmi ra politiki
mundzuku a ku fanele ku va siku ra vo va nga ku president wa vulavula yini a ku fanele ku va na rali leyikulu ngopfu va ku tata class of 76 va koho va ku ri va hanya masiku lawa va ku ri a va ri koho hi 1976 va na vo 70 something khume ya malembe sweswi ku ri a ku fanele ku vulavula vo ku nga vulavuli vanhu va tolo vanhu va ku ri a va tivi nchumu kumbe va ku ri va hlaye hi mhaka ya 1976 ka maphepha mara sweswi vantshwa va ku tala ta va tshame hansi va langute president kumbe xiyenge xa president a vulavula ku nga na munhu lomuntshwa la vulavulaka loko a vulavula u ta vulavula mhaka ya politics so leswi ndzi swi vula ku ri ku laveka ku va na NGO ya vantshwa ya ku ri a yi fambi politiki kumbe ku va na political party ya vona loko va lava ku famba politiki ku ri event ya mundzuku a yi fanele ku va event ya vona hayi event ya mfumo ku ri mfumo ta vulavula ku ri hi endle leswi na leswi ka vantshwa hi mhaka ku ri ku na vaholobye lava ngheneke ka ti-portion ta vona va ri vantshwa vo Make Smilani vo Thembi Smilani a va ri vantshwa nkarhi leyi va sungula ku tirha la ka mfumo Limpopo Mowaneng le ka premier a va ri vantshwa a va swi kota vo tatana Kaiser Kganyago sungula a ri muntshwa na eka tipolitiki ta le Limpopo va tele ngopfu a ku fanele ku ri ku vulavula vantshwa sweswi ku nga vulavuli vanhu va khale ngopfu va ku ri i nkarhi leswi 26 wu endleka a va nga ri koho so mara mhaka ku ri mundzuku ku ta vulavula vanhu va ku ri va kurile loko u languta ndzhaku u nga mi kumi Paul Mashadi leswi 1976 mara msho ku ta vulavula a ku fanele ku ri vanhu va ku ri va na 70 something ya malembe ku ri a va ri koho va ta byela vanhu experience ya kahle ku ri a ku endleka yini na ku ri ku laveka va endla yini sweswi va nga kombeli vanhu lavakulu ku ri va va pfuna ku laveka vo va byela vanhu lavakulu ku ri va lava yini a hi tseleni good enough hi ku a hi ka hi vulavula na vantshwa na brigadier va kombisa timhaka ta ku na vanhu vo tala va nge le ku khomiweni sweswiwani ngopfungopfu vantshwa lava nakoho loko va khomiwa vantshwa lava ve le ku khomeriweni mintlhontlhotlhontlho na swivangelavangelo swo hambanahambana se xivutiso ku ta va ku loko se xiyimo xi te tani hi yisa ku yini amahlweni hi ku amatshan'wini ya ku hi lulamisela vumundzuku na vantshwa a ku le ku lulamiseni vumundzuku ku le ku lulamisiweni timhaka ta ku vanhu va le ku yeni makhotsweni va tirhela swigwebo Rapid loko munhu a vabya a fika xibedhlele swa ku sungula dokodela u ri ku va va kwini umbyelo ra ku va va nhloko a teka leswaku a teka temperature we ku ri u hisa ku fika le kwini ta tiva ku ri u ta lulama kumbe u nge lulami problem leyi ko sweswi ku ri vantshwa va Afrika-Dzonga a va tivi kahle na ku ri kahle nkinga ya vo yi le kwini ene nkinga ya vo me ni ta ku byela braped loko va yingiserile va ni twisisa a va hlayi nchumu a va hlayi vantshwa va khale a va hlaya mabuku a va tiva ku ri ku endleka yini matikweni man'wanyana va tiva ku ri ku na vo Soviet Union ku na yini leswi na ku ri sweswi loko ya tijele ta kuma ku tele vantshwa loko ku vulavula mhaka ya immigration ku tele vantshwa i mhaka ku ri loko u nga hlayi u nge tivi nchumu ku laveka u hlaya buku ku ri u tiva swin'wanyana loko u tiva swin'wanyana u ta tiva ku ri swa nkoka hayi ku kuma ntirho ka mfumo swa nkoka hi ku ri u va na vutivi ku va u va na ti-skills loko vanhu va le jele sweswi va khomiwile va nyikiwa ti-skills ta ku fana na ku carpentry na yinini a ku fanele loko va huma va ta tirha ntirho walowo mara loko va nga hlayi tibuku khala ku na vo learning teach a ku na vo Sowetan vana va hlaya tibuku maphepha na tibuku sweswi vantshwa va hina va la ka social media siku rinkwawo loko munhu a tshame hansi wa hleka u ku u le ka TikTok u hleka u languta xitori a nga langutanga swilo swa ku swi ta mihaka na yena ku ri loko a lava ku endla swilo a swi endla njhani ku laveka va tlhelela ka tibuku va ya ti-library va hlaya va ta va na vutivi i swona leswi ta swi kotaka ku va pfuna ku ri loko u tiva i xilungu va ku knowledge is power vantshwa va hina a va na vutivi va teka mali va teka 370 va ya ka gembula va nga tivi kahle ku ri loko u gembula a ku na ku ri ta wina mali i xilungu va ku the house always wins mara vona va ta gembula va ku no man ta kuma mali ya ku tala ku gembula va veka va va na vutivi va hlaya tibuku sweswi va famba va hlaya tibuku va tive vatsari loko va hlaya tibuku va ta va na vutivi loko na vutivi knowledge is power va ta bona vo ku ri mundzuku loko president a ku mi lava yini va nge ku hi lava ku va ti-councilor va ta mi byela ku ri hi lava ku va na ti-factory khale leli ta va ku na factory ya tibasi va ta byela ku ri tisa factory ya leli ta va tibasi hi lava ku tirha ka tibasi va ta tisa ti-factory ta ti-desk xikolweni va lava ti-desk va ta tirha ti-carpentry so va ta tshika mhaka leya ku ri va lava ku nghena ka politiki hi mhaka ku ri a ku na mali ka politiki va ta hetelela se va yiva na vo u ta va vona se va tlhelela eka madlenga commission ya ku ve a swi fanele swi olova sweswi hi ku i nga swi kota ku jikajika na library ya wena hikwalaho a xikhwamini a swa ha fani na khale
hina hi ta ya physical ya ka a library sweswiwani ku na ti-ebook leti a va fanele va hlaya kambe hi heta data hi ka hi vona TikTok na yini ya va ta data khale brapet vana va khomiwa ku ri u hlaya buku ku na swin'wanyana va ku hi nkarhi leyi vanhu va ntima va ri le America va ri ti-slave loko va ku kuma u hlaya buku a va ku dlaya va khoma ku ba ku fika va ku dlaya mhaka ku ri va tiva kahle ku ri loko u lava ku hi xilungu ni ta tisa xilungu va ku loko u lava ku hide swilo ka munhu wa ntima u swi tsala ka buku vantshwa va hina a va hlayi khale ka hina a ku na ti-library na sweswi ti-library ti kona ti tele ngopfu ene va nga famba online ku na ti-ebook loko u hlaya u nge vi na problem ku ri u ta tiva swin'wana loko u tiva swin'wanyana u swi kota ku swi xavisa mara a va hlayi brapet ti-opportunity leti vulaka tona ti tele ngopfu me va ta ka me vantshwa a ku ni kambe good enough swi fair ku mi ku a va hlayi kumbe a swi lava mi ku van'wani va vo a va hlayi a va hlayi ngeke van'wana va hlayi a va hlayi vantshwa va hina sweswi a va tivi swilo a va fani na hina brapet nkarhi wa n'we loko u ri muntshwa a va nga ku vutisa ku ri president ya le Mozambique a ku ri mani a wu ta tiva president ya le Zambia ku ri a ku ta tiva president ya Malawi a ku ri mani sweswi famba nje huma u vutisa vantshwa ku ndlela president ya Namibia va nge ku byeli a va hlayi a ku na muntshwa loyi mi tivaka mavoko sweswi loko va lava ku tsala ti-exam vantshwa va hina va tirhisa AI wa vona ku ri munhu loko u tirhisa AI a nga lavi na ku hlaya va khomiwa le tiyunivhesiti ku va tirhisa AI ni ta ku vantshwa hinkwavo a va hlaya ni tivi muntshwa ku ri va hlaya mehe sweswi so nge ku van'wanyana vantshwa hinkwavo va tirhisa ti-AI va le ka TikTok that's why va rila that's why u tikuma ku ri va ku tala va vo a va na ntirho loko u gugula u ta kuma ti-opportunity ta ku tala ngopfu ta vantshwa mara u nga va kumi vo vantshwa va ta ku byela ku ri hi lava ku tirha ka masipala hi lava ku tirha ka government hi lava ku va ti-councilor a va lavi ku endla teka ti-opportunity ta ku ti tele ngopfu kuma ti-opportunity tin'wana ti tekiwa hi vo manani va ku ri se va kurile vo va tshame hansi va yimele ti-370 Mashego good enough Mashego ni khesiri swinene tlhelo ra n'wina ku diya ku engeta enko good enough Mashego mi ngisero mgana lona FM makomandlela ya fukubila awara ya n'we a hi tweni n'wange misava ya awara ya mbirhi ya ta va emsekeni kusuka kwalano a hi landzeleriseni timhaka leti ya ta ku amhlayi vantshwa na ndzhaka leswi nana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula 0860002543 a hi buleni vantshwa na n'we mi ngi hlayisaka vantshwa hi lava ku ta mi twa kahle kahle loko xiyimo xi tetani hi huma njhani na xikongomelonkulu i kavula i ku hi hetelela hi kuma xintshunxo un'wana kha ni byela kha ku hi khalanga hikokwalaho ka yini hi nga tlangeli vantshwa lava va nge le ku tiseni ku hambana ina ha swi lava ku va tlangela vantshwa lava nge le ku tiseni ku hambana kambe a hi swin'wana hi languta va lava va nge le ku hi tlheriselele ndzhaku hikuva mundzuku a byi heleli ka 6 a ni vuli standard 6 ni vula ku a swi heleli ka 6 vumundzuku bya ha ri na hileswaku na loko mo languta social media mi languta vanhu lava va nge le ku fambeni mi ta swi vona ku vo tala va vo i vantshwa a hi ali ku na nhlayanhlayo ti vula ku vantshwa va tele ngopfu Afrika-Dzonga kambe a hi buleni va ka hina wo sungula hi loyi ni hlekani papa njhani epfukeni na mina na vulandzelerisa leyi ya vantshwa ya ngopfungopfu a vantshwa a ku fanele va nghenelela ngopfu ka timhaka ta politiki hi ku ni ya ngopfu la ka nkulukumba loyi a nga muyeni wa n'wina kwalaho hi ku ko tala lava va fika ku laha hansi va hi hlangahlanganisa tinhloko hi vona vo lavaya va vakulukumba va tipolitiki hi ku va dyondzile tipolitiki va gcina va nga endli leswi swi fanelaka swi endleka hi ku mina ni binile a ku vona a government i yaka a swilo swo tala ku fana na swikolo titliliniki lava nga fanele loko va pasa tiyunivhesiti a vantshwa va ya tirha kona hi vo ma 2010 ku fikela sweswi a ni se vona a tliliniki kumbe xikolo xi yakile mi tshama kwihi ni tshama Mawopana a xi se akiwa kwala Mawopana hala Limpopo le ku akeni
mara titliniki ti nga kona hi ti nga siyiwa hi vo Dr. Lucas Mangope leti ni ti vonaka mina va ta ya ka nkarhinyana wutsongo nkarhi wolowu yi nga ka wona wa ku ya tivhoteni va ta ya ka nyana nkarhinyana wutsongo loko ku ndlula kwalani va swi tshika va pfalela timali ku lomu va ti pfalelaku kona va nga endli mintirho for vantshwa lava va pasisaka ku pasa vantshwa va nga ti xikolweni hi lembe loko hi lava ku landza kun'wanyana bootpad ni nga tshemba swa ku n'wina mudyondzisiwile hi thichara loko mudyondzisiwa hi thichara a munhu i tirha malembe mangani exikolweni xexewani i tirha malembe mangani a nga tirha za ya pensionini a tirha a za ya pensionini ku pasa loyi a nga mu dyondzisa a ta lava ntirho kona kwalaya ka xikolo xona lexi a nga dyondza ka xona u kuma swa ku a ku na a ku na xipesi xa ku a dyondzisa kona kwalaya se i kaya ya tirha kwihi kwalano mile kwihi anamiseni hi ku a ni ngo tinhlayihlayi ta vanhu ta ka ta ya ti tala hi masiku khale xikolo a wu ta kuma ku ri na mudyondzisi wun'we kambe sweswi a ku na mudyondzisi wun'we se analogy leyi mi nge le ku teni hi yona yi nge tirhi loko ni vula tani bootpad hi ku loko a swo vula ku loko thichara ri kha ri dyondzisa xikolweni xexi ri nge le ku dyondziseni ka xona xangu yintshwa a ku nge thoriwi van'wana ku thoriwe mathichara na mina ni dyondzisiwe hi thichara mara loko ni graduate ni ve ni ya va ni ya dyondzisa ni va thichara a ku ri na poso hi mhaka ku tinhlayahlaya ti ya ti kha ti tlakuka swi ta lava mi anamiselanyana miehleketo papa ni khensile tlhelo leri mi nga ta na rona nomboro i 0860 002543 a hi mutweneni kumbe angula mukuyeni un'wana mingiserilweni hleka enhlekani khalanga minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani bot hi pfukile a hi ntiyiso ku vantshwa a va hlayi ni muntshwa mina and a mi hlayi mina ni ringetile ku lata ku ni ku a swi koteki ku hi qualifya hi ku van'wana se ku ya hi good enough a ku mani va tivi vantshwa lava hlayaka va hlayi kambe kumbexani point leyi a va lava ku kombisa yona a ku ri ku tinhlayenhlayo ti nga va ti kha ti voyamela tlhelo rin'wana na mi twa khalanga mara ni muntshwa ni mingiseri lonkulu wa nongonoko walowu a nga le ka woho sweswi nkarhi wun'wana na wun'wana masiku hinkwawo na yingisela so sweswo khalanga revolution leyi nga ta na the democratic government yi tise ku cinca ntiyiso wa laveka and then ti-opportunity ta vantshwa ti tele ni ta mi kombisa hi kule hi tisasa hi nghena xikolo xi nga hakeriwiki xikolo we went to university NSFAS namuntlha hi le ku tirheleni hi independent so ko va ku ri of course maybe the elite maybe I'm speaking from the point of privilege a ni swi tivi mara ti-opportunity ti koho khalanga a hi mhaka ya ku ri vantshwa va opportunity kumbe swin'wana mi ta kahle loko ku ri ku tikoho hikokwalaho ka yini ku ri na vantshwa vo tala va nga ri ku tirheni sweswo ku ta va mhaka ya skill ntiwe loko I think age ya ku ri mungiseri wo sungula ku nghena va ku vanhu va kuma bachela mara a va yi xikolweni bachela a yi vuli nchumu leswi vulaka i ku ri ti-grades ti njhani ti-grade ta wena ta ku pfumelela ku ri i nga kuma space eyunivhesiti na loko i fika yunivhesiti number 2 mfanele mi swi tiva ku ri ku na ti-course tin'wana leti nga ha ri ki relevant hi ku ya hi masiku lama i fanele i chuza ti-course leti ti nga ta kumisa ntirho loko ku ri i lava ku va mutirhi hikuva a swi endla nghena xikolo mi kuma ka u lava ku tirha kumbe u lava ku va n'wamabindzu so ku na ti-course leti tivaka ti-course leti loko wo endla yoho ti-chances ta ku kuma ntirho ti le henhla ku na ti-course leti ni ta ku hayi loko i endla toho kumbe i endla leswi swa post graduate diploma certificate ya education a ni tivi ku va yi vitana vanhu va dlila va va mathicara kuveni a va nga lavi ku va mathicara van'we va dlila va nghena maphoriseni ku va nga ri va maphoriseni mhaka ku ri mintirho yi kona so swi lava hi byela vantshwa ku ri no sweswi ka nkarhi lowu 2026 ku ya mahlweni ti-course leti nga ta va ka demand hi leti na leti mi nga hayi ku xikolokolo hi yunivhesiti because vanhu vo dlina ku ntsena ni ri yunivhesiti ni ta nyika xikombiso a no lava ku hewula vanhu BSc currently is not doing well. The BSc graduates va ku tala a va tirhi ntirho ya ko yi very limited so vantshwa va fanele va hambana na ti-qualification letiya and loko hi ri xikolweni from ka group leyi me ni huma ka yona a ku nga ri na munhu na loyi a lavaka ku va thichara mara swi tikomba nga ku na vuthichara byo bya antswa ku ntirho u ta wu kuma so khalanga mhaka ya yikulu kambe a mi voni ku
phela leswi mi nga swi vula hinkwaswo swi ni tlhelerisela kwalaha ka good enough maxivula wako a va hlayi ti-opportunities leti a hi nga fanele hi kha hi ti kuma na hi kha hi hlaya na hi kha hi vona lahaya ku owa hala ku na yini hala ku na leswiya ni nga tumbuluxa lexi grade leya meyi leyi a yi tirhi laha hi mhaka ya ku ma swi twisisa maybe tanihileswi ni nga vula kumbe ni vulavula from point ya ku vanelela ka policini leyi ni nga le ka yona mara khalanga okay munhu wa ku fana na mehe loyi ni nga graduate swa laveka ku ri kumbexana hi tlhela endzhaku kwale kaya ya encourage vantshwa va lava nga koho va nga le kutini ku ri no ndlela ya right leyi nga yi tekaka hi leyi va hambana na mabyala i problem and a problem ya vantshwa ntsena is always been a problem even during apartheid vanhu va ku tala vo tinwela byala va hambana na ku lwa na valungu va ku no valungu va nyike hi xikwembu ku ri va ta hi fuma waya that's why mani na mani a nga lwela freedom ma swi vona khalanga so mhaka ya byala ni tshama ni vulavula kwala ka nongolo kwalowo ni ku mandla xikwambani va tshama va vula va ku hi nga advertise ni byala laha hi tshamaka koho emugangeni ha swi tiva ku ri i mani a xavisaka nyawupe namuntlha why hi nga dili na timhaka ta nyawupe why munhu loyi hi nga dili na hi tanihi muganga a nga ha xavisi nyawupe kumbe swidzidziharisi eka vantshwa va hina swa onha mativambinya mehe vava ngopfu khalanga loko ni twa ku ri se swa ku fana tinyawupe swi koho ekaya a Limpopo kwala hi humaka kona a ni twa ku ri swilo swa le joni swi nga le kule na vantshwa va le kaya mara i swilo swi humelaka inkomu khalanga ku diya ku engela ni mi twi ripoto wa mina a khensa swinene loko a kha a vulavula hi timhaka ta ku tanihi muganga hi fanele ni twa un'wana kha ni byela ku na miganga yin'wani loko vanhu va ta xavisa va byeriwa ku va nga xavisi a hi nge munhu i le ku ngheneni a kha i xavisa tikhavichi ka ku tikhavichi haleni pipipipip kumbe kha ku xinkwa haleni pipipip ve ri ku na miganga yin'wani ku swi ze swi vitaneriwa na xiviji ku hayi swi nga handliwi mi lava ku swi ndlisiwa ku yini i mana a hi un'wana na un'wana phela nga kota kusuka mugangeni wo karhi a ya dorobeni kambe hambi swi ri tani a mi tweni kumbe angula mukuyini a hi sunguleni hi hundza hi rito eka lava va ri pfumalaka afrika wa vulavula 0860002543 nongona ku ya afrika wa vulavula laha hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela a hi ku tumingisero mina swi na nkoka ku va hi twa tlhelo ra wena ra mhaka eka nhlekani lowu hi twa ku timhaka ta wena tingani hi yaleyo mhaka ya vantshwa hi va ka hina hi yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi titani un'wana mingiseri hi loyi nhlekani khalanga mjani papa mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile a khensa swinene boto mina hayi na mina ni ve muntshwa ivi ni hundza ka vuntshwa ni ya va papa wa swivanani ivi se ni ya va papa wa vantshwa so lexi ni ku nga ri khale mi ta ha mi ri kokwana yana ni mahlweni se sweswo se timhaka leti ni lavaka ku vulavula tona i mhaka ya ku sweswiwani na swi vona ku hi tlhe hi swi tshana mavito ku ma-2K ma-2000 ivi swi hetelela swi kumeka swi karhi swilo hinkwaswo swi vuya ka vantshwa se mina ni yima na swona ku ri a vutomi lebyi nga ku hanyweni a byi basangi a byi sasekangi bya vana va hina bya vantshwa va hina vunyingi bya vona a hi hinkwavo va koho vambirhi vanharhu na loko ti-result ti huma ma swi vona van'wani va le ka ti-distinction na yini so timhaka tikulukumba leti ni lavaka ku ti vulavula i ku mina ni jikisa rintiho lero kombetela vantshwa ni vuyisa ka hina vatswari hambiloko n'wana wa mina a ri right n'wana wa n'wina a ri right n'wana wa laha a nga ri right mara ku na lexi hina tanihi vatswari a hi fanele hi kumeka hi karhi hi swi tiva ku ri vumundzuku bya vana bya ha ri makatleni ya hina se a hi swikombiso swa kahle hina vatswari hi mhaka ya ku mi byela ntiyiso ni nga nyika xikombiso ku loko ho ya emugangeni hi fika hi vutisa principal ku xana mikale mi vhakeriwa hi vatswari va ta just ku jikajika laha jarateni ra xikolo va vona laha vana va vona va dyondzaka koho va vona switulu leswi vana va tshamaka ka swona va vona madesika lama va tshamaka ka swona va ma ringeta ku a ma gudlagudla ku hava mutswari loyi a kumekaka a karhi a swi endla swi hi komba yini dyondzo ya vana va hina na vutomi bya vana va hina a hi na mhaka na swona as long va huma va famba hina hi tiyela mintirhweni ya lomu hi zamazamaka koho swi endla ku komba ku a hi le ku veni na nhlohletelo mara loko vana lava vo swi tiva ku na siku leri mina van'wana hi sukaka laha na va Manhlophe na va Phesi Mashinzi na vo Alimkansi hi famba hi ri vatswari hi ya xikolweni xa Russell Bungeni hi ku hi ya vona la vana va hina va dyondzaka koho hi fika hi jikajika hi fika hi kuma mbhovo a ko va na nyoka kwala hi chela magazini hi pfala
hey ku tlhumile wa hi nga ti ta hudya la vana lava va ta kota ku vona ku laha hi nga kona ka ha ri kaya ra vatswari va hina hi fanele hi endla hi va na nhlohletelo hi ku na lava hi hlohletelaka hi yimela mfumo fastere ri fayekile ku applyiwile mfumo wu sihlamula vana va hina va ya khoma hi mukhuhlwana a xikolweni hi ku feka ka fastere mara loko ho jikajika na loko hi ri hamali hi ta endla pulani ya ku loko hi tiva xikolo xa vanhu hi vekela calbot va ya dyondza ku nga ri na xirhapa lexi va nghenelaka loko mfumo wu ya hlamula hina vatswari hi endle swin'wana na vana va ta va proud leswaku hey vatswari va te va ta hi pfuna xirhama a xi hi se hina vatswari foundation a hi endli ka vana xo sungula hina loko ha ha kula hi swi tiva ku hi January hi ya swipotsweni a ku ri na malume wa mina tikhweja wa ka ngwenya a ta hi January ku tiva ku tsutsuma ngopfu loko ku hela swipotso a tsutsuma se hi hamba hi caca kunene ka ya xikolweni ku komba ku ku na leswi a xikolweni a swi n'wi tisa se a koxota munhu wo n'wi kombisa ku ya na mahlweni na loko ku nga ha yiwi ku tsutsumeni se hina vatswari swilo sweswo hinkwaswo tibolo na yini tifili leswi hi hlanganelaka swona i ku kumeka loko ni ka ndri na movha loko ho languta timovha ta vatswari van'wanyana va hina vo tala andhaku i dipikara letikulu na cooler box i swilo leswi loko hi hlangana hi ri vatswari mi vula i kona mutswari okay mutswari wa n'wana loyi a nga va ka ri na malembe mangani va ha ri ku va nga si fikaku na 10 na 15 na 20 ya lexi nga kona khalanga leswi ni ringetaka ku komba swona i ku swin'wana vana lava ni swi vone hi yini na ku loko ni ku swin'wana va swi vona ka hina vatswari laha hi tiphinaka kona a hi tiphini hi ku vulavulela ku aka vumundzuku bya vana hi endla ku hina loko hi kula a hi kuma hi xaveriwe na jesi hi loko hi huma xikolweni ku yiwa bolweni loko ku yiwa a bolweni i nge yi a byaleni hi mhaka ku xitamina xa laveka loko i kumeka eka i ya groundini u fanele u ya komba ku hi teka so swilo swo fana na sweswo a ni tivi ku naswona hi yimele mfumo na a ni swi tivi loko hi karhi hi rila hi mfumo a ni swi tivi ku ni tsakisa hi leswi mi swi vulaka swa ku masungulo ya hina ya fika hi wo ya onhaka ku loko masungulo yo vhe ya sungula kahle ni tshemba ku swilo swo tala leswi hi rilaka hi swona a hi ta va hi nga rili hi swona kambe xivutiso ku ta va ku loko ku fana na xikombiso lexi mi nga xi nyika xa ku vatswari va fanele va vonaka mi nga va mi kha mi tlhelela kwalaya mi yingiseriwa ku swa ku loko vadyondzisi vo tiva vatswari va vana lava va dyondzisaka swa va khutaza na matirhele hi tlhelo ra timhaka ta nhlonipho na timhaka ta ku tinyiketela ka vadyondzi lava hi swona vulaka swona hi swona ngopfu swi na vuxaka byikulukumba hi ku na loko n'wana a endla swin'wanyana va vula va ku he wena n'wana swimanimani ni ta byela papa we i hetelela a swi tiva ku munhu loyi na mutswari wa mina i vanhu lava va nga ndhawu yin'we u ta cinca na maendlelo ya swilo hina vatswari hi hina a hi fanele hi meka xoko sweswiya hi swi endlaka swa ku kumeka hi karhi hi hlangana loko hi tshamile lexi ni vavisaka na hambi ku ri na nkosi mi kuma vana va sukele hi papa vohe hina vatswari hi ya na ti-cooler box endzhaku loko hi heta ku lahla hi pfula tibuti kwalaha hi tshama hansi va ku na after tears se vana lavaya na va nga lovela hi mutswari va ta va kha va kula va tiva ku swi vula ku byala bya horisa mbilu hikuva vanhu lava a va rila papa a hi khale mara sweswiwani va nga terini veri se va le ku nweni ku horisa timbilu loko n'wana a suka laha eyandlayini vixaka bya yena na byala i byi voneka mani ka hina vatswari va lava namuntlha hi nga ha riki ku endleni ku vana lava a hi va boheni loko ti dya mavele ku biwa murisi loko mutlangi a hupa penalty va caca coach se na sweswi vana ku nga ku ndliweni na leswi ku na loyi a faneleke a va na vutihlamuleri ene hi mina na n'wina hi nga vatswari ku loko ho twanana a hi humeseni 20 rand hi endla xiligani vana lava miganga leyi hinkwayo loko va huma va ya practice ku va lava ku wina khapi leyi nga dyeki na 100 rand loko hi yi xavile mara hi khunge vana kun'wanyana se hina vatswari a hi tekeni vutihlamuleri hi endla ku vana lava va nga vi na breki ya ku kumeka va karhi va vona swin'wana mindzuku i June 16 i ncini lexi hi xi endlaku tanihi vatswari fanele hi steja ti-essay ku va na ti-essay leti va ti tsalaka hi ku what is June 16 ku winiwa vana lava a va ta kumeka va kha va tiva ku June 16 yi vula yini sweswi a va tivi nchumu hi ku loko va fika hina se hi le ku languteni na ka mali hi le ku languteni ka mintirho a ha ri kona ka ku va nyika ndzhaka liya ya ku va twisisa ku June 16 yi vula yini
a ku endliwa yini ku karhi ku endleriwa hina ku endleriwa kambe hi ta va nyika njhani na hina hi kha hi tikomba hi nga yi tivi hikuva a ni ngo na hina minduku swi vula ku ya ku popiweni hi va ku pyopyiweni minduku hileswaku i tibexe endzhaku ka bexe ene ku va kha ku ndla hina vatswari va vona se swi vula ku yini swi vula ku hi le ku susumeteni hi le ku yeni mahlweni hi kombisa ku swi ta fambisa sweswo ku ya ku yini Nemetrini mingisero man, Nemetrini. 0860002543 kulo sala timineta nhungu ntsena yi ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na Rulani Mzamani andaka sweswo hi ta va kha hi teka riqingho rero ka 0860002543 hi twa ku n'we mi angula muku yini hi ndlela yaleyo kambe ni tirhandza ka mahungu ya misava hi laha mi nga ta hlangana na tatana Hlulani na tatana Ike Ngoveni va mi tisela nongonoko wa Dzumba na mina 0860002543 a hi ku tumingiselo mina ku n'wangula wena wu ri yini un'wana mingiserilo hleka Ifikani Khalanga va ka Ncila u le Mpfukile. Na kombela mi nga ni byeli mi le kwihi hi pfukile hi ngo vona Isitala vito kwala Kapa upela dyambu. Okay. Khalanga mfumo wa hina mfumo wa xidemokirasi wu tena swo tala ngopfu leswi swin'wana swa ko swi va ku swi ri kahle mara swin'wana swa ko swi va swi nga ri kahle swin'wana swo ka swi nga ri kahle swa kona hi leswi loko hina hi kula Khalanga a ku biwa xikolweni ende swilo leswiyani a swi endle ku vanhu lava nga biwa hi nkarhi wolowo va ku ri vanhu lava maybe vanhu va kona mhla ku nga swirho swin'wana le ka mfumo na munhu mara loko no n'wi fonela miselo a nga famba vanhu vana a va ha ri ku buweni masiku lama na le kaya ni ta mi nyika xikombiso sweswi la masikwini laha ni teke n'wana ni ku ni n'wi yisa xikolweni loko hi fika laha ku va na dispute kwala ni teka movha a lava ku cheka movheni vuya ni hlomula bandi loko ni ba n'wana luya loko ni fika ntirhweni ni kume call yisiwa ka Department of Education va ku ve ku na n'wana a nga ku abuse-weni and stuff like that mara ni ti vutisa timhaka ta ku n'wana luya loko ku ri ku i kuma ku hi nga ri ku twananeni a nga ri ku kuleni hi ndlela ya kahle hi ku ya hi leswi mina ni lava ku n'wi kurisa hi swona tanihi mutswari wa yena minduku loko se a tlhandla swilo swo huma ndleleni va kombetela mani mutswari mina xivati mina Khalanga la rameni la ni nga ba hi mani na ha ri na xona sweswi na namuntlha na ha ri ntsanana and hayi ku mana mhaka va nga ni lavi swilo leswiya na sweswi ni komba vana va mina namuntlha sweswi ni va byela ku xivati lexi mi nga mi xi vonaka la ni be hi mani hi yo mhaka mina ni vona laha ni nga koho ka siku ra namuntlha so leswiwani swi vusa hi timhaka ta ku loko mfumo wu teka xiave ngopfu ka ku kurisa vana va hina ende loko vana va nga ndli swilo hi ndlela ya kahle mfumo na wu tlhela ku kombetela mutswari hi tintiho so mani ta ku mfumo vana a va biwi exikolweni loko ku ri ku swa ha koteka inkomu kambe un'wana ta mi vutisa xivutiso xa ku loko mi ku a va biwi loko swa ha koteka kumbexana loko hi tlhelela katsongo ka n'wana wa n'wina loyi mi nga n'wi chuchela banta mi ringetile ku lava ku tiva ku i ncini xi endlaku ku a nga lavi ku ya xikolweni hikuva vana a vona swi pfuketana va nga ha lavi ku ya xikolweni ku va ku ri na swin'wana leswi swi va ku suka swi susumeta xiyimo xoxolexo le xikolweni kumbexana wa xanisiwa hi vadyondzikulobye kumbexana wa xanisiwa hi vadyondzisi swin'wana swo taniya mi ringetile ku lava ku ta swi tiva kokwalaho ka kumbe n'wimi lo faka banti mi ku ayiye no n'wana wa ni tshamile hansi na yena hi vulavula swilo leswi minkarhi yo tala swi endlekaka ya xikolweni ivi n'wana a nga lavi ku ya xikolweni loko u humesa bandi hi ba n'wana minduku Department of Education va ku fonela va ku ve ku na n'wana a nga ku abuse-weni swilo sweswo se n'wana i to ndla hi ku rhandza laha kaya vana va ya mabyaleni na ta mi nyika example ku na leswi swi nga tshama swi humelela la Eastern Cape ku a Tarzan vana va no tetela mabyala loko ya lavi swi wa kuma ku swi hlangile swintsanana swo famba swi ya mabyala because vatswari a va ha nyikiwangi matimba ya ku kurisa vana mara loko se vana ku ya ku humelela incident yo fana leyi nga endleka le Eastern Cape nkarhi wolowo ku ya kombeteriwa mutswari ku hayi mutswari i tshike n'wana a huma famba ma yi vona mhaka yako vo ka va nga nyikiwangi kumbe vo ka va nga teki kumbe vo tsan'wa vutihlamuleri bya vona tanihi vatswari no vatswari a va nge swi koti ku tsan'wa mhaka yo fana leyo va chava ku khomiwa van'wana va kona ku na ti-contributing factors to tala ngopfu ka mhaka leyo Khalanga van'wana u kuma ku swi n'wana swi manjeni i tiva ti-rights ta yena and hi we mutswari laha kaya ma yi vo nako loko wo decide ku n'wi functiona i ku ha n'wi support i ta tlhela ku khomisa i fanekele i tlhela i support-a futhi munhu loyi a nga
fikile la kaya so ni ta yingisela ka radio Nemetweri papa khensa swinene i sweswo mingisero Munghana Lonene FM sala timinete muni hi nga ha kuma vayingiseri vambirhi ne ya 0860 002543 un'wana mingiseri hi loyi nhlekani hi mi amukerile ya ku na munhu Hello. minjhani Mpfukile minjhani? mpfukile Na ku hlamalela ya vantshwaliwa na ku pfumala mitirho na ku helela tijele. ya Loko ni langutisile mina na vona rin'wana ro hambana swinene ro mayelana na mitirho hi nge rely ka lava hi nga teka mfumo ka vona ku va ta hini ka mitirho sweswi a ku ri na tifeme kwala Polokwane la Tshixiko la a ku ri na tifeme la a ti manufacture ti-radio se vanhu lava va tirhaka ya ti-radio a va swi koti ku endla ti-radio hi ndlela leyi un'wana na un'wana a faka phati yo karhi va hetelela ku radio yi tlanga mara un'we a nga swi koti ku sungula radio a yi heta se hi sweswi hambi sweswi ma nga manufacture hambi ku endla makhandlele ni nyika xikombiso ku fikela timekiso switirhisiwa swa le makaya i mitirho yin'wana leyi vantshwa va nga yi sungulaka ehansi ivi yi tirhisiwa kule makaya sweswi ku nga na ti-TV leyi nga humelela laniwa va nga kota ku ti-assembla kwala ti-cement letiya ti nga kwalaya leti semelele siku leyi na le ku tikorela lo le ka tiko na hala bush hala Mpumalanga tiko lero ku pfuriwa va endla va manufacture swo karhi hi fana na hambi ku endla ti-juice vana lava rhungaka a hi leswi swa nkarhi wo leha namuntlha sweswi xiyimo hi xi cinca njhani namuntlha sweswi swa nkarhi wo leha va ta mi byela switori swo ala ku hela kambe namuntlha hina handle ka ku va hi tshembela ka ku hi fane hi pfula tifeme a ku na leswi hina hi nga ta endlelaku a ku na leswi nga ndliwaku tanihi tiko ku huma ka xiyimo lexi vantshwa va nga langutana na xona ntirho lowu munhu u nga poniseka munhu vutomi bya yena ku ya mahlweni na vatukulu va yena wu sunguliwa katsongo and then wu ya mahlweni munhu a kota ku humelela ni tsundzuka loko karhi endliwa swiphato ku mfana ri senga a nyikiwa matandza lawa ma hetelele ma xava mbuti ma xava homu loko mi lava swa namuntlha swa parafini swa microwave swi hela sweswi Nemetweri papa nkarhi wu hi gimetisa kwala ni khenseli swinene tlhelo ra mi nga ta na rona mingisero me nongonoko lowuwani a wu humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa kusuka studio 2 hi le Polokwane ku tisela nongonoko a vona leswaku ku tisela nongonoko wolowo hi ndlela yaleyo famba mi ya tlangela siku ra vantshwa hi vutihlamuleri hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi va ku mi ri koho ka siku riri ra mundzuku handle ka sweswo nongonoko Afrika wa vulavula wu ta ya mahlweni ntsena kwala ka xitichi lexi mundzuku hi nkarhi lowu fanaka awara ya 12 ku fika kweli ka awara ya 2 nhlekani lowu wa Xikwembu laha a ni famba na Sonduza wa ka Minga kusuka studio 1A Apollo Agian bana na nsekano ni mitiphina ya ku yingisela Munghana Lonene FM mahungu misava yi lava na Rulani Mzamani andla ka sweswo dzumba na mina hi rito ra Ike Ngobeni tata Etshwane Pheli Soshana Marabi Mams katsanale makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela